روجا جبيرناك هرنوا 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 شرهاتي سرچاوا شرهاتي سرچاوا ام تجاري عفرين جبيرناكن بركي خوشن قو عفرين ملتي ما لعفرين فقريان اف خبرك برخوش بو برخوش بو ليه وي خبرها حري خوش به قوام ببين الروجافاي كردستاني بسركتيه ام ددمك نيزيك دي ان شاء الله ام يقلك خبري خوش ببيزن ليه قرك ام دستي خودي خنا دستي افدود ام ببنايك نو صايه ايجي سترانايك امين ددو يك ونحاصرين دو 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 يك دو دو يك دو دو يك دو دو يك كردو ببن يك دو دو يك ببن تبهيزك رابع كردو رابع روجا جبيرناك رابع كردو رابع روجا جبيرناك دو دو يك كردو ببن يك دو دو يك ببن تبهيزك رابع كردو رابع روجا جبيرناك رابع كردو رابع روجا جبيرناك ها 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 دستي بوشور يو يك خو خلاص كل شي دستي روميا دو شورش خو بخن هموچيا سي زانب بموزيك وسبوري چار چاندو زماني خو نخن گوري انا كردا هي جاي كي بقيمته ام بو سر بلند نشمر برومته بحزاره شهيد كتن بن سياويده قابل بمينه چكا خبر نده جن جيان جن جيان جن جيان جن جيان روجا روجلاته روجا روجلاته روجا روجلاته كردستان يقبلاته روجا روجلاته روجا روجلاته روجا روجلاته روجا روجلاته ليخن برانو ليخن كيف وشر وخباته ليخن برانو ليخن كيف وشر وخباته دو دو يك دو دو يك دو دو يك دو دو يك ها ها بلي بلي هلينا يك خو خلاص كل شي دستي روميا دو شورش خو بخن هموجيا سي زانب بموزيك وسبوري چار چاندو زماني خو نخن گوري انا كردا هي جاي كي بقيمته ام بو سر بلند نشمر برومته بحزاره شهيد كتن بن سياويده قابل بمينه چكا خبر نده بشي كردستان دستي وجور دست بونون حاضرين ام قرب بكن ام خوش بكن دو 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 يك كردو ببن يك دو دو يك ببن تبهيزك
ترسنج تركي ما ترسنج ناتو وشرماني كردا ترزقار كن ولاتو قهنا دنجبيني كونغرس وحقي فيتو كرد هات خاباندن لساكس بيكو رابن كردون رابن شراتي بدري ام شرمان طوفان جان دكبوري سلسلة مبالا فريدش من ضفري هبال هاتن روني دكن شباداري سوري تركي عراق وإيراني كرد شردكن حجار بارجي كردستاني نجيب الخدانا رجابا عفريت كوباني قابشلو ويسباس سترانك بتايبت دياري رحمتين امر بابي طيار روجافاي كردستاني دكم سترانك قال لك يخشوا قرمه ما بهدور بيجن اسمي ديما قمت لي وبه وانا حاضرين بونيت بميرو بشوطينت وي بازان جبر ما ربيان دزين ريشكابون وكروفيان دنگي في شكات جموجيان شيري كردا داكتن سريجيان دايب ليلي نام سركتن ربيان شبوتاي ولاتو مسري خو خستي سري تركي وناتو اقدر روجا ضايه نكاري زاروكاي جبيرنا بورهانو خباتو اياتو اخا كردستاني نايف روتن وكرين كوكا كردستاني جبيرنا بعفرين بابي طيار وما حيفا تهلاني جواني مسركتن لسدات شين جن جيان ام دخوازن يكيتي وجن جيان تجي بجي وكافي جن جيان ام دخوازن يكيتي جن جيان ليخن كروت هولا مهلينن هول هولا طاوسة ملكة ميزيدينن مير زاري ميرا وي والله ما قرفرها شرة خلاص قربوا يو شر تجيدش من هنا يار جو كردين ببن برر يا ستار مولوتوفا قرقولا بكم بيتوار جواني مشيار حرتم دكنكار تركام خباندن قلقي نكا غازي ما
خون دایی گوشاهد بن حزار قاضی دنیا بشر مافتین استندن سر هلدان دم ولو دخوازی سلاوی من کچو خورتی سری جیانه جان فیدانه بو کرد و کردستانه آمد و باطمانه بگرین اندیلانه دنگه والشور ناوی کردستان که گران نایب راحت تکوشین و برخودان دخوازه گلی ملت بری گوتن قاضی محمد جگر خوین و برزانی نیزی که ندوره امیر بن خودی دولت حبس و زندان بو من جنته کردستان هجایی بو من قیمته آخا کردستانی تفزیر و بترول خونو خزیام اللي في جيني دولته ناقسم جيش كنجي جي زندان ناقسم جمرني جبون بوم باران زي البرشعبي تشمن ببم ليلان مي والله ترزقار بكن خوف بكن قربان مي دو هواركه دادا شربانكه كردو خدياركه والله ترزقاركه يك دسكار بكن يكي ديبان بكن نوروزا وبيروز بيه لعزمان ستر كامل لو دبي بوني قرمن كانين دنجوا لعزمان ستر كامل لعزمان ستر كامل sorgula şefakamin sorgula şefakamin قوتنا كردستان اخ كردستان في المانيا قش بفيزا وانا مر بيجن وين حاضرين كرو بيچقا جلي كردي بود كفلاو هر بجي جلي كردي بيروزا آلا كردي بيروزا كردستان اخ كردستان ما قش بفدور بيجن ها افشع في وماش دكم يلا وي قاعد استوى تليوه هولو تلي ياك دو سي العزمان ستير كامل لباختي كليل كامل العزمان ستير كامل لباختي كليل كامل صربنا شافا كامل العزمان ستير كامل لباختي كليل كامل العزمان ستير كامل لباختي كليل كامل صربنا شافا كامل كردستان دشت و زوزان تبچی و چول شکاکو کانی و چم آل و اول کردستان بهشت ولات زیل و زول سرگلو بلبلو تیتی هیل و هول كردستان بترول مازوت وبنزين وغاز اخوي الجزيرة معدن ونفط وغاز كردستان كاني وشم تشيوزاز كردستان هلبستك فوقوت وواز كردستان بويزو هجير وخوخو هالنار شبش وتعلق ونوك نيسك وخيار كردستان جمو كاني افو جوبار بعيف وباستيق تشولو تشيودار باي باران برف هور دباره كردستان بهشت جانا قرم جانا صاره ديروك بري حزار صالي كبناره جنتو بهشت تفقلو داره بكردستان نابه او ناس من بوبي جان في دامه هبونو نبونا من روكو هيفا من جنتو بهشتا من بخشي كل الكامن عزمان ستيرا من اواتم لبيرا من اواتم فكارا من اواتم لبيرا من اواتم فكارا من وكروجو ايبارا من وكروجو ايبارا
ليدا هنن اما قرن آري نزاروكي روكي همن بري حزار سالي دا كرد لفيجيني هنن ام لشقري كردن ام شيرن سريتشيا لبردش بنادقرن همو دفروريا شنقالو كوباني تتجبر مربيان شيخ مقصود واشرفية كيرقيا هستيا كردستان رومته خوشكاني زلال چياي قارا وسيباني بلندني هوال كردستان دوهوك وزاخو برا دلال مهابات وهولي ريج مر شوخ وشمال كردستان آمده قامشتوكا هبيني كتية دستي دجمنا كركوك وعفريني سريكاني عامودي ميرديني روجلاتي كردستان صوربو يجخويني بي كردستان نابه او ناس ناما من بوبي جان في دامه هبونو نبونا من روكو هيفا من جنتو بهشتا من بخشي كل الكامن عزمان ستيرا من لعزمان ستير كامن لبخشي كل الكامن لعزمان ستير كامن لبخشي كل الكامن صرقنا شافا كامن صرقنا شافا كامن لعزمان ستير كامن لبخشي كل الكامن لعزمان ستير كامن لبخشي كل الكامن صرقنا شافا كامن صرقنا شافا كامن هربشي بشي برخدنا روشافا برخدنا عفريني هربشي هاي وين شعبي وماجدكم ونشي خوشكن لو بشي كرد وكردستان بشي يكيتيا قلي كرد هربشي شوري هربشي ويس باس عمي سترانا كي تجي بيجن سترانا ليدا سترانا كلا خوش مشوار حاضر كريه از بدي منقو بدلي وبي دي ساز بيجم نوروزا وبيروز بي حمروجة وبخير وخوشي باش قالك شو حزدكم شريفة شو حزدك يا زيرو حاضر بو من بطيبات جبوها والله يسبركي خوشم ما شاء الله ام كان حزارن يرو كان حزارن ام كندن خالي ملاو شفر خالي مبنى خالي متخوش كلاو لبنر شفر كنا كان خالي دسي خالد خالو ليش خالي لبنر هربجي تجلي كردي الوتي لو ما شاء الله تجلي كردي خوشكن ليدا سترانا داوي مي بيجن آزادي هل كويس سريع تمام أنا بيجن
جوار الشعبي وماج دكم خبدنا عالي مهاتن ومي بيجن و چرپرچه کردستانی می باکن و گلا دیاسپوره شیفا برزانی چپ گرم جو گلا دیاسپوره ره شیفا برزانی از گلک شعزکن سترانه که دیجاز بیجم بس گرکتنه باکن آزادی یک دقیقه بس خبدنا علی مهاتن و می بیجن و چار پرچه کردستانی می باکن و خورد زا خود هوکی ورن دفنا هبر راب باکن جبو ما فی خواه باکن شروانو که زیادای که تو نهیلا به دست خوین میجانو شروانو که زیادای که تو نهیلا تولامه به دست خوین میجانو شروانو از درفتی بدم ام قلك ونرمندن از لبورين شوط خازم از بقي وقتم قدية از شعبي وماش دكم نوروزا وبيروز به بونش وحزدكم وانا هردم ددلي كردستاني بمين ساعتها وخش اش وحزدكم لخم قاتبن خاطري و يكا سباس بلدي برد حيران تجارم بردن شنگل کردستانه خرقین کردستانه سلیمانی کردستانه والله کرکو کردستانه شیخ محمود حفی تاکالی برزانه شیخ محمود حفی تاکالی برزانه پشمرده دنگ گلک سپاس یک مزن جبو شریف و می دلال دسته خواه جبو شریف و هلدن دوست نهجا حیا آنها بریک و پیک دچه پولیسی شاردار جی ام جی جفدو رازینه رجایا که پولیسا های دبیجه عربی خواه لسر اوتوبان پارک کرنه او یا جی هنگی قدخه خوزی اموید بر جاوار را بگرن و تشتگی هینی خوش هیه دبیجن یا اف درون دبانی را دمشن ما ترسا و تنیه یا دبیجن ترسا ما ویش که همه Also ich sage es auch ganz kurz auf Deutsch. Autos auf Autobahn dürfen leider nicht geparkt werden. Bitte, also diejenigen, die dort geparkt haben, bitte woanders parken. Die Polizei war auch gerade da und haben uns auch darauf hingewiesen. Und noch eine andere Sache, die Drohnen sollen auch bitte runter. Die dürfen auch nicht aufgenommen werden. Genau. Ein großes Wort jetzt erwartet uns. Ein großes Wort, aber dafür brauchen wir richtig eine laute Stimmung. Ein Grußwort von seiner Exzellenz, Präsident Massoud Barzani, dem früheren Präsidenten der Kurdistan-Region und der Vorsitzenden der Demokratischen Partei PDK. Was sagt ihr zu seinem Exzellenz? Und Chidbejim Bu Janab Saruk. خوش کارودی گلگی سپاس بوتا دوستنو دما عرب عراقي دكافن تنقاسيان بري خود دن هوليري دما ترك دكافن تنقاسيان غازن خول برز مسعود بارزاني دكن دما رژیما سوريا لقل كردا دكافي شر وليداني غازن خود به هوليري دما ايران دكافن تنقاسيان دیسا برای خود ده چیا و زوزان و زگروسان برای خود ده هولیره جارکش برز مسعود برزانی پرسیان
جرا گوتن گلو تو چقا سرمیان داری تو چقا پره برز مسعود برزانی هنه چقا ملیار انتهنه دکا بسر برز مسعود برزانی دبیجه از سرمیان داره پشگریا 5 میلیون کرده نهاجی نه مالا فلک نکوه دوستنو کردستانینو مالا فلک نکوه برز مسعود برزانی سروک مسعود برزانی خوسته بود ناف و دابه خوسته بود ور نوروزا و حاضر به ليه مخابن افشاره داوی پیدا بویه نکاری بو در بازی اروپای ببه و چاوین و رونی بگه دنگی خوهلدن سروک مسعود بارزانی آنها تماشای ودی که ناول گل مبه باشه بری برز مسعود برزانی نهال و تماشا دکه ویب آوایا کی زندی سلاوه که گرم سلاوه که کردستانی بدوه بری هم در باز دبن که بجی کردستان باشه سلوگانی کردستانی هات آزادیش بو روجهلات آزادیش بو روجهلات هات آزادیش بو روجهلات روجا با روجهلاتا کردستان یک ولاتا نهاجی جناب سروک لو تماشا دکه وی تفلی و با آوایا کی زندی جکرما خواه قوات و هزه بدن برز مسعود برزانی Seine Exzellenz schaut jetzt uns zu und hat eine Botschaft. Ich bitte auf Aufmerksamkeit. بنابه خدا مزنو دلوان خوشکو برایت خوشتوی آماده بوین برز کردستانیت عزیز خیر بین بو ابی خربونا جماوری هالكفتنا ججنا نتوئی ججنا نوروزه مش دل دویات قال هويت عزيز بشكداريت ابي مراسم پرجوش و خروج دا بکن بله لبر بارودوخو آلوزیت کول وی دبری هی بداخا ظالبورینه و نشیان گلوه دا پشکدار بم من دوید پر بدل پیروزبایی یا ججنا نوروز لوه همی کردستانیت عزیز لکردستانی و اوروپا و امریکا و هر جایی که دیه وی جهانه بکم و کرته دادشی نوروز تنه آتنا ورزک و نبونوا سروشت و کفتک نیه بلکو نوروز بو کردستانیان نشانه یا جیانوه و آزادیه نشانه یا دست پیکه که تازه و هستانوه و امید و حالاتنا روژه کنویه نوروز هیویا گله که کو چجارا بو ماف و آزادی خود دست لخبات و برخودان برندایه آگری نوروز 2700 ساله دل هر کردستانیه که دایه و پیامه بو همی جهانی که اف گله خودان اراده یا خویه و هیچ بربست و ستمکارک نشیه اوی اراده را بکرید نوروز آگره که بو آزادی و
باور بخوبون و خونه چماندن دل تاک تاکن کردستان دا کردستانین هجا و خوشتوی ام کرد لهر جهه که بین لکردستان یان لأوروپا یان جی امریکا یان هر جهه که دی یه جهان یک پیام سرکی مهمیا پیگ و کمد کرد او جی ناسنامه یا کردایتی و ویانا آزادیه زور دلخوشم ونوکه لباجر بونی آلمانیا اف هجمارا زورا حاولاتین کرد بینم که ابب خو نشانه یا ایک ریزی و هفدنگی کردانه نشانه اوی چنده یا که کرد لهر جهه که بیت دشین به یک دلی و یک دنگی بومافو ناسنامه یا خومل بمله ایک راب وستن او چند جی ریکا درسته و ریکا رزگاربونیه دخواز لوت کم لهمی دمکه دا اوی یک ریزیه و ایک دنگی خوب بپاریزن نو که ام سر دمک داد جین و همی جهان چاوینوان لسر کردانه اگر ام بخو هبین و ایک ریس و پشت و پنایا ایک و دو بین پشت راز بن جهانیش دوست و هاریکار و پشتوانی میا ولات اروپا یدبویا مالا دویما هجماره که زور لکردین هر چار پارچه بله پس راستم دلیوه همیان یدگل خاک و نشتیمان و ولات دا از داخواز لوه که زاروکت هنگول زمان و کلتور کردی نه دابراندن و هر کردک کل دروی کردستان دجید پیدویه بالیوزه که جهجی نتویا خوبی تو نمونه یا سردریا شهرستانی و بهاین بلندین گلی خوبیت و ریز لیاسا و وان ولاتان بگرن و سالانه که هونته دا دجین و جبوه وک پناگه بوینه کردستانیت خوشتوی خوشکو برایت عزیز جه خوشحالیه که روزراوای کردستان لکارسات و نهامتیان هاتا پاراستن و هیویدارم ریس لماف و داخازت گلی کرد لسوریا بیتا گرتن اروها پشتبانیا پروسه آشتی لترکیات کین و هیویدارین بگهیت انجامه که باش ده خدمت همی لایک دابید ددم نوکه دا که جهان پر لگورین مزن و مخابن نوشه آمه بشر و آلوزیا دا درباز دوی بار و دوخه برتنگ دا و جهان بگشتی پیدوی به آشتی و آرامی هیا پیام آگل کردستان همی گاوا پیام آشتی و آرامی بویا همی بزابین ما او بوینه که گل کردستان نبیتا پشکک لوان کشه و ململانیان هیویدارین پشکو برایت ما لروشحالات کردستان و هر وها حریم کردستان لشر و آلوزی و نخوشیت و لدوری هی ده پاراستی بل لدو ماهی جارا کدی ده پیروزبایی یا جشن نوروز لوت کم و هیویا خوشی و سالکا بختور و شادی بو هنگود خازم لیره دا داخازی لوت کم وک خوشک و برا پشت و پنایا ایک بن و بها و پرانسیب نتوایی لسروی همی برجواندی و هزر و ایدولوژیا که دابن مهمیا لکردستان امید و هیوین زور به هز و شیانن و کاریگریا رواندا کردی و کردت در کردستان هنه بو به هز کرن و ناساندنا دوزا روای آگل کردستان به جهانه نوروز و سالک خوش بو من امیده که زور به پیش روز آگل کردستان هیا و سرکفتن جی هر بو گل میا سلاب لگیان پاک شهیدت ریک آزادی لهر جهه که بر بفرد زانم سپاسیا کنفدراسیون رواندا کردی بکم بو زحمتا کشای نوروز و پیروز و بمینن دخیر و خوشیادا Dersi Kürdistan'e, ruhay Kürdistan'e, emri canı kopu derdin, disazi bernedin, peşmerge bernedin, كيف أول شيء بنابي
بناوی و حمیان بناوی ربندا کرد فاسیه که گران جبره سروک مسعود برزانی رامدشینه Im Namen von Kurdistan TV bedanken wir uns bei seiner Exzellenz Präsident Masoud Barzani und wir bedanken uns auch bei euch. دوستین ایشا کسین کو زاروک انوان وندا بونه لوی دلی جیه اولهیه دکارن لبنه کن لزاروک خو خودی در کفن مالا و آبا. Liebe Leute, es gibt so viele Kinder, die verloren sind. Da gibt es ein Zelt und da könnt ihr einfach dorthin gehen und vielleicht euer Kinder glücklicherweise finden. Bitte achtet auf euer Kinder. وند زانن نها کید دوره دایه Wir machen دنگه خو es هل دش بو هم بزانه بن باشه دنگه و وید سلوگانه را در کبه هات 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 آزادیش بو روجهلات یکا 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 Wir machen es weiter. Ohne Musik gibt es auch kein Nauruz. Und jetzt bitten wir auf der Bühne Nazdar Jaziri. بوطان بوطان Großem Applaus بنازداره bitte. رودی جزیره بوتا دنگ بدرخانیا جزیره خوش نازدارا دنگ زیز و زلال نها دبه میوانا و لیخو هنکی نظام گران کریه نازدار جزیره Applaus. سلام
سلاورش بو حمیان از زیرو گلکی بخوشم کو لبرانبری هوامه باجار بونه الولات آلمانیا نوروز ما گلک خملاندیه نوروز ما گلک خوشه نوروز ما جی آشتی آزادی وکویه ام کرد برانه ام تجاره جهب ناینا قد کرن بلا هر کس و سبزانه هفی دارم خلکی ما گلی ما ببیک دست خو بدن هف ما جهبدو بیبه تکه سکنینه لوی دنیای لوی وقتی لوی زمانی هر بجی کرد هر بجی کردستان گلک گلک سپاسیا و دکم سلام و رزق من هنا جبو جنابي كاك شفا بارزاني وفي اورغانيزاسيون خوش و باش همو هوالي من هنرمند و كسن آماده امينها بردوام بكن بگرمي بسترانا كوچرم دستي وببينن هلا 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 Ay hadirelo ki germe avin hatu serme yar çuyen
يا ونازدار مالا ملقان أنا دبيجي دبي مالا وآفا قوتنا داوي نوروزا وبيروز دكه دیسان دوباره از گله گله که خوشم بجت کرد خلاص کرو تبازدم والله جوشا خلكي ما وصا خوشا وصا مزنة وصا جدلو جرمة كبراسي من قلك كيف شي ورقرت كو إيرو از برانبري وابو من ستران خوين هري خوش بيشكشي وين عزيز كرن هيفي دارم حمون وروزي ما وك إيرو بجوش بخوشي بآشتي درباز ببن وهم نوروزين قلك خوشتر ببينن قلك سباس جبوتا شي وكاكي عكيف شي وحمو كسين كتبي أورغانيزي ده بجدار هیوی دارم هرچم ام نوروزین گلک خوشتر ببینن چاو ابو دلی وابو گلک سپاس و دلی منن بخاطر اوه هر بشی قالي ورداناني شجبلو مغالو شتنياني سري خوش بابو قالي ورداناني شجبلو مغالو شتنياني نبي المعشوق سعيد البيراني درويش فنجان راكر مقال شو نيداني درويش فنجان راكر مقال
Okay, ist ready. Also, wir kommen auch jetzt zu einem ganz, ganz besonderen Moment. Wir machen es weiter mit einem großen Wort. Es gibt so viele Vertreterinnen und Vertreter in der deutschen Politik, die auch kurdischstämmig sind. Wir haben so viele Abgeordnete, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, die heute Nowruz mit uns feiern. Applaus! Dass sie heute sind, zeigt, und auch aus verschiedenen demokratischen Parteien, zeigt, wie stark Kurdinnen und Kurden in der deutschen Politik organisiert sind. Deswegen, ich freue mich, Herr Serdar Yüksel, Mitglied des Deutschen Bundestags, auf der Bühne zu bitten und begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Noah, so gefällt es mir gar nicht. Großem Applaus! دستخواه برز سردار yüksel بخوا اندام پارلمان آلمانیایه جو پارتیا SPD یعنی سوسیال دموکرات ایرو لگل ما بشتاره وی گوتنه گله گرنگ بیجی دستخواه الدنشون چپک باوی Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und liebe Brüder, ئەڤاڵانی خۆشەویست خوشک و برایانی خۆشەویست میوانە بەڕێزەکانی شاری بۆن و ئەڵمانیا و هەموو لایەک بەخێر بێن لە دڵەوە بەخێر بێن. Heute stehen wir hier, Zehntausende von Menschen vereint unter einem Himmel, ئێمە ئەمڕۆ دەیان هەزار کەس لێرەین لە ژێر ئاسمانێکی یەکگرتوودا پڕ لە هیوا و ئومێد هەمێژووی باوەڕبوون بە بیر و باوەڕ جیاواز و باوەڕ بە ئازادی. نەورۆز تەنها بۆنەیەک نییە، نەورۆز هەستە، نەورۆز بیرەوەریە، نەورۆز سەرهەڵدان و بەرخودانە، لە هەمووی زیاتر نەورۆز دەستپێک و نوێبوونەوەیە. هەواڵانی ئازیز و خۆشەویست، هەزاران ساڵە ئەم ڕۆژە یاد دەکرێتەوە وەک سەرکەوتنی ڕووناچی بەسەر تاریکیدا، وەک سەرکەوتنی هیوا بەسەر ستەمدا. ئەو بڵێسەی ئێمە گڕیتێ بەردەدەین زیاترە لە ئاگر، ئەو ئاگرە هیمای کەرامەت و ناسنامە و ئیرادەی هەرگیز نەشکاوی ئێمەیە. ئەمڕۆ لێرە لە شاری بۆن جارێکی تر ئەم بڵێسێ بەرز دەکەینەوە بەرەو پێشەوەی دەبین. ئێمە لێرەین چونکە یاد دەکەینەوە، چونکە هیچمان لە یاد ناچێ و لە یاد نەچووە. ئێمە لێرەین چونکە باوەڕمان بە داهاتوو و بە ئامانج و بە ئازادی و بە یەکسانی و دادپەروەری هەیە. هەواڵانی خۆشەویست، نەورۆز چیرۆکی کاوامان بۆ باز دەکا، ئەو ئاسنگرەی دژی ستەم و زۆرداری ڕاوەستا. ئەم چیرۆکە بۆ ئێمە تەنها ڕابردوو نییە، بەڵکو بەردەوام لەگەڵ ئێمەدا دەژی. ئەم چیرۆکە لە ناو هەموو مرۆڤێکی کووردا دەژی کە غیرەتی هەستان و ڕوبەڕبوونەوەی هەیە. ئەم چیرۆکە لە هەموو دەنگێکا دەژی کە دژی ناداتپەروەری و هەموو دڵێکدا دەژی کە بۆ ئازادی دەدەدا. من ئەمڕۆ کە سەری ڕوخساری ئێوەکەم ئەمانە هەموویە بینم، هێز، ئومێد، ئاوات. ئێمە لە چەند ناوچە و شاری جیاجیاوە هاتووین، ئەوانەیە زۆر جیاواز بین، بەڵام ئەمڕۆ یەکین لە شادیە، یەکین لە ئازارەکانمان، یەکێک لە ئامانج و هێواکانمان، یەکین. لە ئێستاە کە دنیا لە گیر و گرفتێکایە، ئەم ئاهەنگەی ئێمە پەیامێکی ئاشکرا دەنێرێ. ئێمە ڕێنادەین پارچە پارچە بین، ئێمە ڕێنادەین بێدەنگمان بکەین، ئێمە ڕێنادەین نرخمان کەم بکرێتەوە، ئێمە هەین.
Verantwortung zu tragen. نەورۆز مانای لێپەسراوەیەتیە لێپەسراوەیەتی بەرامبەر یەکتری بۆ نەوەی داهاتوو چی بگەێنین بە مناڵەکانمان ترس یان هیوا بێدەنگی یان غیرەت شانە و تەسلیمبوون یان باوەڕ دروستکردن بەوەی کە گۆڕانکاری مەحاڵ نییە و بەدی هاتووە من باوەڕی تەواوم بە گۆڕانکاری هەیە ئەویش لێرەوە دەست پێەکە لە ئێمەوە لەگەڵ یەک بەیەکی ئێوە هەموو یەکێکتان بەشێکن لەو گۆڕانکاریە ڕێگەبن با پرد دروست بکەین ڕێگەبن پردی پەیوەندی لە نێوان کللتورەکان لە نێوان مرۆڤەکان لە نێوان دڵەکان با ئێمە نیشانی بدەین جیاوازی و هەمەڕەنگی مەترسی نییە بەڵکو هێزە با نیشانی بدەین کە یەکگرتن بەهێزترە لە هەموو شێوە ڕق و چینەیەک هەواڵانی هێژە ئەم خەڵکە کە لێرە کۆبوونەتەوە زیاتر لە کۆبوونەوەیەک نیشانەی ئەوەیە کە ئێمە هەین کە ئێمە لێرەین ئێمە دیار و بینراوین کە ئێمە بەشێکین لەبوون و دەبێ بەشێک بین لەبوون با پێکەوە وزەی ئەمڕۆ لەگەڵ خۆمانە بەرین با بڵێ سێ ئاگر تەنها بۆ ئەمڕۆ نەبێ بگرە بۆ هەموو ڕۆژ و بۆ هەتا بێ ئەگەر ئەمڕۆ چوینە ماڵێت تەنها وێنەی ئاهەنگ و ڕەنگ و وێنەکان لەگەڵ خۆمان نەبینەوە بەڵکو و لێپرسراوەتی لەگەڵ خۆمان بینەوە غیرەت خۆڕاگری لەگەڵ خۆمان بینەوە بڵێ سەی ئاگری نەورۆز لەگەڵ خۆمان بەرینەوە مێدەوارم ساڵی نوێی کوردی هیوای تازە و ئومێد و بڵێ سەی ئاگری نەورۆز ڕووناچی بۆ کورد بێنێ لەگەڵ خۆی نەورۆز پیرۆز بێ جەژنێکی شاد زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک Euch ganz freundlich 2 Schritte nach hinten zu gehen. Bitte, es gibt so viele Kinder hier. Es ist so schlecht zu atmen, bitte. Kreislaufprobleme oder Fälle gab es auch gerade. So, wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Serdar Öksal. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und für die wichtige Rede. Jetzt geht's aber weiter. Frauen in Politik. Jinen Kurd. لدياسبوراي gelek behez rula khode leisen. Jetzt dürfen wir die Frau, die vor kurzem auch in Kurdistan war, die Vizepräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Berivan Aymaz, bitten. Großen Applaus bitte. Hallo Bonn! Xinjiang Azadi! Biji Navroz! Biji Kurdistan! Hevalin Heja! خوشکو براین دلال ام جیجنا من امروز به دل و جان پیروز دکن نوروز به بسندامه آشتی و آزادی
هەواڵانی خۆشەویست چەند وێنەیەکی مەزن و بڵندە دەیان هەزار مرۆڤ کورد و کوردستانیەکان یم کس هند گهنه دو ماهیه هر دو برهوی دهگاف بسپونسریا FTTH جاوره بن برنامه بخچک به سپانسری وایت تایگر شبدام ها باش بید هیوید خازم افرو که ببیده روژکا خیره بو بجدار بود ما اوید نویتا چواب شکشانه دا هر واسه سیروان افرو که چه روژه سلاو دم باش جشنا هلا کی پیروز بیتن هر واسه نوروز هوا همیا پیروز بیتن افرو که زوزان ما دو جشنه تین جشنا ماه رمضان و جشنا نوروزه هر واسه وار تیوی جشنه که گلک ماستر های چینکی ما دیاریت گلک جوان تین افروکه و دیاریت امانت نکما پراستی و ما هکه افروکه دو دیاری بینرت مایت خوشتوی و بجدار بود ما و او کسن گل کسکین و غلوب ما بریکانو که گود بو هر کسی که گل کسکین و غلوب با 5000 بازاری بکردن دناوی چیتت بشه کشانه ده زوزان از بارد کم گلک نافیر بله سیروان تو زانی سیروان جبلی او کسی بجدار بوین برنامه مدا پیوندی کرین که نویتوا چونه برای بشه کشانه دا هر واسه نویتوا کسی از جیت دا اوه بای 5000 کسکین اغلطشت کرین زوزان اوه دوید بهتا بادان هم ده چوشین و بادن سیرون انشم حالی در که ماشالله گلک ناون گلک تگیدن داخوازا وقتی که سپی بوان کسا راستی جزل ویری وی بجم اوید پیدوی و اوید بیناری آمد کن و اوید بازار گرد کسکین اغلو کری زوزان ام دل دست بی که چند پیوندیه که اجدانو که بجم لیپا ما بینارت خوب به بحر نکری نه ما گوتی ام ده چندین پیوندی ها افرو ورگرین و ده دیاری ها جی پشکشی وای کن دیف اوید منه ده گود ند منه انشالله او جی پشن پیوندی ها ما ورگرن و سیروان ام چوب کن هر واسه سپانسر ما سرکی هم جبیر نکن سپاس که تایبت با سپانسر ما سرکی وای تایگر بله هر واسه زوزان او کسیم بازار گل کسکین اغلو کری و اوید پیوندی بمکرین حتی افرو کجی ده بردام بیتن او پیوندیت ام ورد گیرین ده او نوجی هر چند بشه کشانه دا آنکو واشی ده بخت هبیتن آنکو جاویوال سر شاشا وار تیوی بیت هسته جمارت مل بنه شاشت دیارن این چند پیوندی ها بکن زوزان از بارم 25 خولک حتی 30 خولک ها ده مدام پیوندی ها هبیتن بگمان ده ما هبیتن پشتی هنگه ام ده چینه بشه کشانه و ایشالله این همی خدام وقت اسبی بخت روژه که یلک خوشه
هیویا من او کسی کش هجی بیتا خدا خلاتت باش. بله زوزان ما سرکفتی کومنت هی. بله اوش شویدی کودنو کناوی دیار کن. اگر زحمت نبی نوبوی. دو ماهیک سرکفتی کومنت. حکیم دخلات بیروز بن خلات کومنتا کجلای وای تایگر پیشکشی تبا. دو ماهیک کس کو خلات کومنت گل ما بری کو زوزان حکیم بو خلات کومنتال تا پیروز بیت اف خلاته شرخ وای تایگر و کودانا پارک کاشه پیروزه زوزان چی ناف برای بزنین کیف تدوید بحث سپانسرت خو کن وای تایگر کو سپانسر ما گشتیه دانا وان خلاتا همیش رخ وای تایگر بره ام د چین ناف برای که د زفرین و د دست پیوندی ورگیرین ان شاء الله زوزان از ذوقم جی گله گخشه از گله کیف خوشم زوزان هم وای چه مشکل اصلا من تو این که کار راسته با کیف رجعی نه ولا خب حتی خوب بابا من بس بحثی جلکت خویت عیده کرد من بای اصلا من تو این کردم زوزان هیلا بخوری کار تارتی نه تو سر تو بد مرگی قلی اباش چون خلاص پیروزه 1 میلیون دینار والله پیروزه تا گله کیف آمدی چانی بله او خودی عاجزه و تبو عادی رجل اسلام تبیل نگیرم نازک ناگهنه دل نازک وای دست خوش دراسته بده حالت دمده دیمیوی ظهره سمه فرجه بینه دلتين شاخت بزني دبي عندك دي وقت السر سيرواني مثلا سيروان نشت هربوها وارون قدن بله ابي بحثي ما اصلحه بس دبوره كذا جميعا شوني باشي زور سپاس 500,000 پیروز بن که از بود بیجه منتو دی بوم بیجه سوزانه ده چه وی ولا لا 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 ده کشکه هی و شفت چیه هی و کدیش سیرو از اگر بویم سیگه آره بوده بیجیم خاطره وقت برنامه بخچک به سپانسری وایت تایگر بردوامه دزوزا هم زفرینه خدمت ها بینرد خویت خوشتوی از من هر جار پیوندید در هفن لذا خود گلمه دا اسراخان تو آچانی دستراباتانی باشی از گلک باشم ججناتا پیروز بید گلک بخیراتی به برنامه بخچک اسراخان تو لیتو پاتوزانی افرو روژا 2 ماهی اجی تو ایکم پیوندی لافرو دا و از بایرم زاخوه پیوندی بله از زاخوه اسرا ججناتا پیروز تو چه وای؟ ججناتا پیروز بودن گلک سپاس هر سال گلک ممنون یه تو همین اون نوروزاته جی پیروز مانه گلک چشتت میاد کدی ند باره نوروز الو اسرا خان اسرا خان تا بر حبیبو هر دو ججنا کر بو افران نه
بله چند دونه مثلا بسیم هم افریقا سنسیم دکتی تا گله باشه او افر جشن کدیج ما هایل بره برنامه بخشک آرش بیر نکه ما دیاریت کسکی نغلویت هین افریقا پشه کشان اسرا و تو یکم پیوندیل گل مدا وش همی آجی دوالزاخو هم گلک به خوش بون پیوندیاته گلک ممنون اسرا تو برنامه بخشک زانی تدیتیه ام دیدیم گلک باشه گلک باشه کیل نکته انو که کیل نکته هاری تبکت دیگامونه بودم رزو صلاوت نبوانا جشنواجی پیروز بیتن اسرا هکر وینل نکته دیار بن گلک سپاس اگر وینل نکته دیار بن ام دو دست بکن اسرا خان اگر وینه دفته دیار بود اسرا خان ابا مو بوده دم گرد و کرم که بزانه ابا کیش گود نه گلک افسانه هیه مانا بیشم مغزوم بیشت نانکی بدانم تو نانک بیده بودن نه او نینا اسرا خان او نینا نه او نینا اسرا از بیم سیرون ام بیچه کیجی بو بیجین اولی کشف بید اما مروف نشد لف وینیدن کدیش بچه هاری کار بعد دیش سحکه وینا بله اسرا تو نکوینه که چت بینی کابوم شروع وکه نانه که چه؟ هاری کاری هستم ایدین هشتا تا چه نگوتی حتی از هاری کاریاتا بگم توشتا که بیجه ده هاری کاریاتا بگم اسرا خان اگر جان تماشای وینه ایکیب که لما باوره تو ده باش زانی اوه کیش گود نه چونکه گود نگا بردلاوه نانه که سرسونی هم نانه نانه بس نبیش نانه سیله تشتاکی دید بشنه بله نانه سیله از نه سر سیله او جوه بخو پیچه زیره که تشتاکش من اما دا برگ و بیتون نانه سر سیله از بیم سیروان من دست بکن بکش باشه از بسیاره کشتاکم بوده پیچه کرونگم زوزان پیچه که نانه سیله چه وایه نانه که سر سیله دخو زیره که داخلات آب بی وکی نانه سرسیله از بوده گوتنه بیجمش دست بگی بس از دومایی گاهی نا بیجم وکی نانه سرسیله زیره در ام بوده بی یه بیش نانه سیله جانه گلک خوش هجی بس گوتن اوه اسرا گوداری هم بکن نانه سیله که داری جانه اسرا خان تو باش گهداری سیروام که چونکی دم دژ خلاص بودم شین هاری کار بینگلتا دم دو ماهی کاد وکی نانه سرسیله وکی نانه سرسیله نه بوتزدتر چه بشم اسرا خان نانه سرسیله چوا کیه بوتد از بشم لپا کسک نیکته یه درست بوتد بشید اسرا خان بوده نانه که سرسیله وکی نانه سرسیله نه و نه نانه که سرسیله دامن اسرا از بوده هشتا نزدیکم نان سرسیله وکی هم بجین زوز نو که از بوده نزدیکم نانت خو عجیبو بجم نانه که سرسیله نداره نپشتن وای دست خوش نبره نپشته نبره نپشته پیروز بن سپاس بو پیوندیاته پیروز بن تو گلک خیراتی 100,000 پیروز بن زوزان لیا پلاس بو رسی بو چه بو بوزی که اگر نبیجید جاب نادن یعنی خلاتش نود گوتن او بو وکی نان سرسیله نبره نپشته اف گوتنات مفمدو گلکا بر بلاوه و هم همیجید زانیم پراستی چونکی از باورد کم او بینرد تماشای برنامه بخچک کم او گودنه دا بوا گلک افسانه هی بیدن تو چه سیروان؟ بله لیپا دیهی گلک پیوندی بو مهاتن و خلاتت باش فرگرتن او بون اوید بردوام سخت کنه برنامه بخچک نه جبلی زندی دا چنل یوتیوب چنل وار میدیا دا دوباره سخت کنه معلومات پتر یعنی پیزانینت پتر ورگرتن به جا شیان خلاتت باش دست خوبه بینن دیهی پیوندی هایی که 100,000 تا پیروز بن برای پیوندی ها دو
سیروان کلم نرگس کتو روشباش ججناته پیروز بید باشن جزنایجی پیروز بید گلک سپاس تو هر یاسا بی نرگس خان نرگس تو الکیرا دوگه پیوندی بمد که موسیقی یا سرچاوارز و صلابت ما قبیل بکن نرگس افروکه مدهیجی و افروجی مگلک ججنت هین ججنا نوروزه ججنا ماه رمضان و پیروزه کابون بیجا سقای ججن النکبت چوا خدا به یا خود و الحمدلله باز و برایوچه ده الحمد و لله افروکه شکر چوا والله میکه جای نخوش کس ناید و دیهی باران با افروکه باران نین افروکه جاو خوشتره آره والله اگر اشیناته بم دی پراخت خو کمت قازان که دو دی چمه آقاری ما نوروزه ده بخو آگیره که جوان هل کنو لپا تو زانی بو چی نچوی نه؟ برنامه بخچک افکر روشا 2 ماهیه یا؟ من اوج بیر کرد اوج بیر کرد تا چاوا خو برهف کریه بو برنامه بخچک خدا با من راه برد دیگه هی بیا خدا گلک باشه بینریامتش کنگی ورد که اول دست بکارم از زانی بره اوجی باشه او تا چند جا رو پیوندیب مگیریه گلک دارم چند تا چوه دلی زوزان یا دیاره ام پی خوش بوین باش بو 2 ماهیک دلیوه 2 ماهیک خلکا برنامه بخچک تا پیوندیب دست خوبه خستی کیفا مجی گلک ها بله ام نابیجنه تا برنامه دیدی آنه چینکی از باورم تا برنامه باشیه دیدی شوازیجی اکی تو زانی و ام ده چین اگر وی نه دفته دیار بن از ده بوده دمی گیرم و دا تو جی برسوا درست بما بیجی بله دیار بو دی کرم که سوی ننه غصا دیاره زلامه که وینی دوی پرجانه پرجان بله وینی سیه آفرده جنکه بله کی دی حالی کاریت اکد کی دفته یا؟ همی خیزان اوه همیل پیش باتا منت منینه درسته ام هاریتن آگین از اوزوزان ممنون از جلالتیم هر ساوی ده کرم که دمت پرجان ازونه یا وای دست خوش دست خوش 100,000 پیروز بن و برف وینه دوه و از هست کم تو گلک وزیرک بی و دمجی گلک مایی بلکی خلاط 1 میلیونی ببین ده انشالله اوجی گلک افسانه هیه دوه نه اگر تو جان تماشا بکی بله سیرون همه از بیجن خلاص هم نشیم بیجین چونکه 2 پیواب تتکانینا اگر وینه نکته دیار بن وینه دوه دیار بو بله وینه دوه دیار بو بله دست خوش والله اوه زیرک از اوزان برف خلات 300,000 بده چین 200,000 دانو کل گلمه برین خلات 300,000 عیدان یکا باش ورگت افریکا عیدان اینه ده کرم که کسی که نان دستیدان کسی دوی چه دستیدانی نه والایه یه سه یه بیوازات کرید bu çiş خراب گلک افسانه هیه هاتا بیردن evre اما ابده ev gutna gelek افسانه نان نبو بیواز کرید دست خوش زوزان نان نبو چو پیواز کرین دست خوش برف خلات 400,000 بجا اگر تا بر سبدادی چی بو 400,000 لازم که دمیه چید وینه چاره کوپیک تیچ پنچ وین آزوزان بله دم تا خلاص بو بس ام ده بیا بر سبا درز بین زوزان افوینه دو ماهی کاوی نه بری بیکنه پشتی بیکنه وای دست خوش او نقطه بری بیکنه پشتی بیکنه 400,000 تا پیروز بن هر ساوی زوزان گلک و زیرک بو کیفامن گلک هات راستی جی کسک و زیرک بو 400,000 پیروز بن راستی گلک برس به جان اول بر برنامه بخشک ترینش بخوره و اول ساکر یا یوتیوبی جیش برهنده اف گودنا بوه نب زحمت بون اف نه بوه نه زحمت بون انشالله سیرم لمباره ابروکه جی خلاتت باش فرگرم بینرد بله خلاته که 100,000 بو یه دوه 400,000 بو هم دو برف تلفن سیه و چین بلکی میلیون اگید اگر پیوندی حاضر گویش مانگش که گوین خان تو چاونی از گلکا باشم زور سپاس جشناتش پیروز بید تو گلک خیراتی بو برنامه بخچک
قبل روجا دو ماهیه یجی الحمد لله كنتي زحمة وديك ما حصلت گلک باشه زمان خانك هر دو سال دیگه که برداریم بس میشه خلاص نبینه ده انشالله افرد خلاطی بای انشالله ناف کوین کوین خان تو چوای تو باشی گلک ممنون جشنات پیروز بیتن یا تجی پیروز بیتن هر سال گلک سوپر کوین خان تو المانگش کل گلمه بله اسمح یا منگش ساقانو کلنک ته چوا خودی جلجلك خودی بر هر مجاز مثل الحمد لله گرنگ او هم جشن مهم جشن هبید مهم گلک باشه کابون بیجه جشن یعنی چه جوازی گل جشن دیه بون زوزان از صوت هزرد کن خودی جشن کو گلک یا باز بیمه الحمد لله گلک باشه زوزان اف جشنر گل جشن نوروزه یعنی از بارم چند سال دی جاره کدی ولیناته کوین تا خوب باش بر هفکریه خودی من سال سیلون هم نمی‌نو یعنی تو در هدی بله گلک او کیل لپا نکته مبارم شوازی بونا بیجیم بیدن ما دست بکه کیل نکته هاری تب کرد خودی دای کامینا و دوباره من خیزانم هم خیزان همین سلاو و رز بو خیزان همیه لیکبین خان از هست کم مال جیهاری کار بن گلتا بو برسبدانا درسیه تو اینا و خلاتکا باش ورگیری و خلات بدبتن اینا اگر وینا نکته دیار بندام دست ببکن وینا دست من گلک دکرم که زوزان دکرم که سی وینا نه؟ سی وینا نه اگر تو بشید بو هذا نعود بجدن زمر خانيك ناكل نه بين خفرك دو بتا بين الشروع كم ويني كي بل افا جن وميرن هفجين ديكم اكو بيجن هفجينن بل ويني دوي بل هر اون بس يكارك كان بله کاری بظلامت کرد و نسیه دیری همیا دیری سر همیا مرنه دکرم که تو چجوری گوتنه زان یا بسانه های کوین چه این کاری هم هستن زوزان نمونه گلک زورن میر بن امر جنه دکرم که بس بیشه دوباره نیل بر کوین از بودت بیشه میره بن امر چه و یادی تمام که گلک باشه یه باشه بو چه داشتی؟ یه باشه بو هم گرفت یه باشه بو مرنه یه باشه بو مرنه وای دست خوش دست خوش 100,000 پیروز بن بوینه دوی کوین خان زوزان وینه که گوتن او بو میرل بن امر جنه یه باشه بو مرنه ام برفین دوی دبچین و دم دماهی کات زوزان بله پیچک دنگی کم کل دورو برد خدا ما باشتر هاشته هبید وینه دوی یه دیار بود آها وینه دوی نکته دیار نبوه نه والله ام ده خوی گرین حتی دیار بید و ده هیویه برسوا درست بیشته بلکه خلات 200,000 ورد گری لپا دمته جه دو ماهی کاتی کوین خان بس هم ده جاوره بین تو برسوا درست بما بیجی اوکی زوزان وینه ایکی میری نه؟ بله میری نه؟ یا دیجی داربریه زوزان یا دیجی سپاسیروان وینه ایکی میری نه؟ وینه دوی داربریه داربری بله داربری زوزان تو فکر گوت ندزونه؟ میریت کنه که نکو بریت بنکه میریت کنه که نکو بریت؟ بنکه بله درست گفت میریت کنه که نه؟ نکو بریت بنکه و بریت؟ بنکه و
وای بله دست درسته دست خوش دست خوش 200,000 پیروز لتا بن پیروز سپاس بین که بو بین خان گله گله خیراتی زوزان گوتن جی او بو میریت کنکینه و بریت بنکینه بله زوزان اوه ما چند پیوندی ورگردن باشه خلاتت باشه بون ام ده افروکه دو ماهی پیوندی ها بخچک ورگیریم که وقتی که از بارم اجینش دهوگه اجینش دهوگه سیمان کرم جین روش باش ججنات پیروز بید روش باش ججنات پیروز بید زور زور سپاس ججنات پیروز بید گلک ممنون جین ترکی را دوگه پیوندی بمد که تاخه گریباسه یا سرچاوا گله بخیراتی بو برنامه بخچک و او که لپا دو ماهی خلقا برنامه بخچکه و تو جی افرو مهوانی و دو ماهی پیوندی جی زوزان آنکو اوه مه همیه دو ماهی پیوندی جینل گل بله لپا ایشالا بختکی باش بودت خازین جین بینریا برنامه هوا گلک سپاس بوده هراسا گلک ممنون اوه باشترین تایف بوده مگوتی زور زور سپاس از باورم وی برنامه بخچک دا او تشته مویای دینه دیار کرن هر اوه بو که گوتنت مازنن نه نمرانده او تشته که گیرین تر سیروان لپا جبلی گود دف مازنانه هیتا هکوت بیجم برزای کرن و جبیر کرن لپا یه چوی زرزارده به زاروک ها جینو که زاروک جی گودن مازنات بیجن لپا و تشته که یلک جانه جین که بیجمن افروکه جاجن چا بولنکده افریقا جزم یا خوش دو زاروک هات نجاز نو بارم نه با افریقا خوش دو سل زاروک و تو کنگش خورا بو جین انسپیدیت را بینجاز نه ایده گلک باشه چونکه اندک حوالو برادره تین هشتا نوستی نه جین تو تدیه بله جین میوانما و بخچه کرد طبعا نوید بگو ما تو نوید تو میوانما و بخچه کی هر ساق بیشین گلک به خوش بوین با پیوندی آته اگر جین وینال دفتر دیارت کن بیجمنده از دمی بوده بگیرم و توی خلاتت باش ورگیری دیال بله دیاربون زوزان هم دمی بگیرین دیاربون کرم که خاتینا جین دو ماهی پیوندی حست که مازن ترین خلات بود بگیر بله ماش همی عورا با همی عوران باران جنا بارید وای دست خوش دست خوش زین گوتن او بوش همی عورا باران نباری 100,000 پیروز بن ابرو همیت زیرایی برف وینه دوی و خلات 200,000 اوجی سر اوجی گلک افسانه هیه جین گلک افسانه هیه وینه دیار نباید ده دیار بیت اما دیار به تو دزانی ما باره تو دزانی سر ایکیه تشید اما نه ایکیتن بله نه هزای وای دست خوش 200,000 پیروز بنو برف خلات 300,000 و هم بچینه برف خلات 300 جین خزیرک جین دا بیتا 1 میلیون زوزان از بارم افوینه اوکی ده دیار بیتل نکته ادزانم چیه ولی دو ماهی نیا و بحره زیادر از بوده بیجم همام اوه مگوتن ده روم بیتانه او تشتو که هنه او دزانه کاری آوا همو آوا بحره او که سر لیوا بحره آوا بعد خود آوا بحره ده سای پیسنا وای دست خوش زوزان هشتا دم یه مای برف خلات 400,000 اوه چند گودنک افسانه یا جین چند گودنک افسانه یاد گودنک گلک افسانه بودتن جین ویتو برف خلات 1 میلیون و بچی امنو کل خلات 400,000 نه هکر وینه نکته دیار بید اوکی ده نو که هیتن گودنک و گلک افسانه زوزان یه دیجی دارو بودن بیزن دارو وای دست خوش 400,000 پیروز بن ادم دو ماهی کات بس لپا 400,000 جی دیاری اکا باشه 1000 جورتا پیروز بن جین تو گلک گلک بخیراتی زین گلک سپاس بو پیوندیات هر ساق بی زوزان دو ماهی پیوندی جی خلاته که گلک باشل گلمه ها بو
و 400,000 دستخوه خستن و ام و بینر گل پیوندیا دجک خلاص بین آن کو دو ماهیک پیوندی بو بس ام ده چینه تشته ماستر و جوانتر چینکی ام ده دست پش کشانه که بری که ام دست پش کشانه همی همی نوکای المال دانشتینه پیش شوار تیوی برنامه بخشکن لپابزانن افهمی خلات داده بود که در کفن لهیوید خازم هر کسی که یه پتوی بید بوید در کوید انشالله زوزان تشتگیش بیر نکن او کسیم پیوندی برنامه بخشک کریم هر واسه او کسیم بازار گل کسکین اغلو کریم اویش همش بیر نکن؟ دوید جاوه والد سر شاشا وار تیوی بید برنامه بخشک چونکی چند خولکت گمیت ماین ام ده پش کشان دست بگین و همیا بخت دوی پش کشان داهی ناف یت همیات آمادنت ناوی بجم صندوق زنبیل که اولا مزاد چه بجم او ناوید ویره دا آماده بوینه تنه اونینن اوید بجدار بوین اون اوید بای 5,000 اگهش کسکین اغلوتش کرینه ناوید وان یه چوینت ویره دا و افرو که انشالله هکه خوده حز کرد دیار بید که دناوی که در کویده زوزان زاناوی منه گریت دیده نه چون که ام ده دیاری زوزان از باورم بابا مجی بازار الگل کسکین نه نابید حتی رو مبلتن در که زوزان از توزانی جاوه من الویترون بیله و هی وکه یا با حوالامت ستودیوه و لپاندجه خریدین منا گوتیش او کسی ویترون بیله بد ویت من بد فرکات ناف باجره دوه که دا زوزان مگلک ها بشنو بالاوه گوتی وارهل ام ده چینه ناف برکه سیروان و ام ده زفرین ما هندک میوان ده هبن و ده دست بکین و ده با هنده میوان عزیز هبن هکه خود حس کردن ام ده چینه ناف برکه و زفرینه با برنامه بخچک به سپانسری وایت تایگر بردوامه زوزان از ذوقمجی گلک اخشه از گلک کیف خوشم زوزان همه وی چه مشکل؟ اصاد من چاوین که این کار راسته به کیف رجبینه وره خب حتی خوب بابا من بس بحثی جلکت خویت عیده کرد من بای اصاد من چاوین کرم زوزان هیلا بخوری کار تارتیله نه تو سر چاوید مرگی قلی اوه از چوم خلاص پیروزه 1 میلیون دینار والله پیروزه تا گلک حیفانه شانی؟ بله آه خودی آجزه و دبو دی رزوسلاوت نقبیل نگیرم نازک ناگهنه دل نازک وای دست خوش درسته بده حالت دمه ده دیمیوی وحرم سمه فرجه بینه دلتين شاخد بزني دي عندك دي وقت السر سيرواني مثلا سيروان نشت هربوها وارون كدن بله هذه بحثي ما اصلحها بس دوباره كذا جامعة شوني باشي زور سپاس 500,000 پیروز بن کز بود بیجم اون تو دی بوم بیجی سوزانه و چه وی ولا لا 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 و کشکه هی و شفت چیه هی و کدیش سیرو از گرم بودیم سیگار آره بودی بیجم خاطره وقت جاره کدی زفرینه خدمت هاوین هجا ما مصطفی فهمی بالایی روبری
بشکا برنامه تلویزیون آوار تیوی تو گلک پیراتی سرچاوا گلک سپاس پیشکی طبعا پیروز با یا هواتیم بود دو جشن نوروز یا نتوی و جشن رمضان الهوا و گلک کرد و تبایا مروحاتی الجهان پیروز کم و براستی جی دستخوشی الهواتیم کو اینشان حتی افرو که این هاتین همی شوا همی دما هوا گرنجی نخستین سر لیوت خلکی و هوا روشا خودانه همی مالا و دیسان خدمت زمان و کلتور و پیوند کردی راسن کری هر واسا گوتنیت مازنا اول خلکی کرد ایدی بچنه ناف دیروک و فرهنگ کردی و جیرن بیجن بله اوه دیروکا ما یا زمان ما یا چارچوبا وی برنامه گلک سپاسا اوه پاری کاریاته و یا همی سپاسیاته جید گین و سپاسیا وارتی وید گین که همشه این برنامه که حساب پیشکش کن راستی جی سپاسیا وید گین این وقت اکتر مدیتن اکتر بس وقت پیشکشکار راستی هنگلک نورمال بون و هنگلک سرکفتی بون بیناری ماجی گلک هوای دلخوش بو و یه بختور بو بیداریم که هم بشیم پتر خدمت خلکی خوبی که شاشه وار انشالله انشالله که همشه بین خدمت بگن زوزان او دی همی تشتا گرینتر همشه ما خدمت که بچی بو بیناری خو کر بید و بو خلک خو کر بیدن زوزان همش بیر نگن هم بحثی برنامه وار تیوی بگن گل ما مستفهمی بو مها رمضان چوا در باز بون بله گلک سپاس جبو راستی یکم جار ربابری گشتی کمپانیا پالو برز دلشاد شعبان کو پشتوانه بو وار هر دم بو همی برنامه بو همی کاری هر کاری که به شاشه دا خدمت خلکی دا سپاسی که تایبت بو ربابری وار کو گلک پشتوان بویا دیسا سپاس بو همی استاف برنامه و همی پشکت کو گریدای وار تیوی تایبت جی کاری ما اول پشت پرده یانجیل پشت شاشه تا دیار کردن اوان گلک زحمت شب و روز بیره بون حتی شیاین ما بیهینا به روز ابرک برنامه تایبت ماه رمضان دانه و کو از بلکو و کو خلک و کو بینرک و کو آمارت ما دست نشان کردیم از بیشم پترین بینر یه تلویزیون کردی یه وار باید ماه رمضان داشت برچه جبر کو ماه رمضان و بری رمضان و پشت رمضان جدت همین دمادوار ناسنامه که هیا استراتژیت که هیا هر برنامه که بهت نبو هندی بتنی خوشی بدد بلکه آرمان جا که هیا اگر هم صح کنی چارچوبه وام برنامه دا کو چند برنامه خیرخوازی تایبت اگر هم بحث نوجم بکنیم که چند خدمت بو خلقی که هجار کریه چند مسئله مروفاتی اینا نپیش پاریکاری وان سپانسرا پاریکاری وان خیرخوازا پاریکاری تلفزیونی و همیا برنامه بیل بلاوا او بچویکو او زاروک واسا کیف خوشکرین کو چاوری و جشنی بنیان چاوری هندک تشتاوم دست کردن گله کسات نچاره سر کردن چارچوبه برنامه نوجن و برنامه دیدا برنامه پسار برنامه ساخلمی برنامه زانایت کرد برنامه آگردان برنامه وکی امبیجینیت دیروکه اوی دیروکی که تا پیشکش کردن برنامه فنر حوش رمضان پارچدیت کردستان الباکور روش آوا و هر واسا برنامه زارویا دیسانجی دیگل وان همیا ما درامای که گلکا باش پیشکش کرد راستی دست توان خوش همی پیگ و برچه از بیشم دراماش برکو اوی درامای آرمان جا که بویا و وار آرمان جای او تلویزیون که کلتوری جواکی روشنبیری دیروکی یا شیای و ناسنامه بگهینیتن بوچی برای خلکی بینر ما درامای بیانی اخستا دراما کردی سینارست کرده ریدان کرده اکتریت ما کردن در هنر کرده جهجی کردستانه اوه همی بکات توی که نکتو بشه تشتکی پیشکش بکی و خلکی ما چاوریه دمکی ما گویی ما بینر دراما کردینی نه بس افرو امید بین خلک چاوریه گلک جار تلفنج در وتاتن ج اروپا ج امریکا ج هر جی دگوت امیل بر شاشوار درامای و برنامه توی یک برنامهش مناشی برنامه بخچک یک شوانه کو نه نه او تایبتش برکو بخچک و پراستی وقتی بیشن برنامه گرنجینی بو هندک برنامه هاون خمچه بس اف برنامه گرنجی بو گرنجین هوا هر دو کاجی خلکی ما چاوری بو کنگی دیویت دمه بس گازنده شباتات نکردن بو چی ما مستفید هندکات گود ما 3000 تلفنت گیری من ورگردینه هاتن لپا پیوندی گلای جواب اومد ما مستفید یعنی زخته که مازن لسر تلفن هبو ابا همی براستی گل وان برنامه همی پیگ و
شیاکو راستی ناسنما وار دیار بکرد و خدمت خلکی بکرد کاری هوا همیا وقتی مگوتی تایبت جی پشکا هنری جی گلک گرافیک جان کارک جان تکنیک جان پیشکش کرد ما مستم بسیار کدی ه متوبزانم بو بینر جی بدینا دیار کردن هزرا برنامه بخچک افسر چندین ساله بردام شکیفه هاتیا چاو چه بود ما تزانی چاویا تلویزیون دا کار وقتی بیشن یه بگی یعنی یک ده هزار کی اینید یک ده گورنی تیدا چکت یک ده درهنانه کی تیدا چکت یک ده دیکوری چکت یک ده هندک برگال زیاده کرد اوه گشتی وار هم ترونی نخاره ما گله فلتری تای گله کمبونه تای گله نبست بشکا برنامه از بیشم کو اثر پرشتیویت کم دی هزار بو مهین اف هزار پشتی اینگه چین کمبونه که این گرد وبره تلویزیونی و دیگر پشک دیت مایت هنریت تکنیکیت پلانیت همی باشید مادی پی و کمبن وره دانستانه که اف برنامه گنجید گل میانا گنجید بس راستی جی کاک ملت امین رولک مازن توی برنامه یعنی اوی خدمت کا باش بوار کریه تایبت جی لا یعنی وکی بین ما بحث نوشن کرد بحث وی برنامه کرد بحث سپونسری گشتی کرد او هری کارجی بو همی تشتدی بس تلویزیون بگشتی وکی مگوتی هر برنامه که تیتن ادگال فلتر را درواز بید حتی بریاست دان نواروکوی پشتینگی هم تست کیت کن باشی تست کا ویدیویی سخت یعنی کا پیشکش کار چند هجینه یا شین ریبن نواروکوی چند گنجید هم چند شین و نامی بگهینی اوه همی بیگ و دانستاندن تیدا کردن پاشی ریوبری آوار ریار سر مصطفی فهمی زور سپاس بود زور سپاس بودم مصطفی گله کیف خوش بون به خوشحال بون که تو بری آماده بوی لپا و همی زحمت تجینه و سپاس بکای کمولتی و همی استافی که ماندی بوین حتی نو کرد گل مدا هم خدمتکاری نمیدانین او کسی افرو خلات جوار بگیرن هر سروشته که جان هر از بار کم بهاره که خامل دهیتن و خوشیه که دلیوانجی ده هبیتن خلات ادواجی و بشه امکان خلات ها بشه ناف سروشتی و جشنت خوبی بسید ما مستطی ددگل مدابی دوناچی حتی بشه کشان ها دست بکن ما مستاد ببینه روش بدین دیار کردم ما مستفهمی و چند ما مستاد جاسوم یک دارای تلویزیونه بله اوجی آماده نه ما مستاروش بله کسکی نغلا کمپانیا کسکی نغلا اف کسه دلویر آماده بن زوزان وک جافدر بله وک جافدر کشانه بهته کرن و ایشالا رنگی که گله که شفافیت هم بیشین پتر بینره چاورینه طبعا بیر نکن که ما استاد جاسمی گله که زحمت دید بله شب و روز بیره بود بیر نکن بار بگر گل ما با حتی هم خلاص بود ما و ماندی بروز سلابت ما با استاد جاسم هر صابی گلک من ام دچینه ناف برای که ما مستوام حتی ما مستوجید گل ما آماده بن ام دچینه ناف برای که و دزغرینه با هر صاب زوزان از ذوقم جی گلک آخشه از گلک کیف خوشم زوزان وای چه مشکل؟ اصاد من چارلین که این کار راسته با کیف رجعی نه ولا خب حتی خوب بابا من بس بحثی جلکت خویت عیده کرد من بای اصاد من چارلین کردم زوزان هیلا بخوری کار تارکی نه تو سر جاوید مرگی قلی عوض چون خلاص پیروزه 1 میلیون دینار والله پیروزه تا گلک حیفانه چانی؟ بله آه خودی عاجزه و دبو دی رزوسلاوت نقبیل نگیرم نازک ناگهنه دل نازک وای دست خوش دراسته بده حالت دمه ده گیمیوی ظهره سمه فرجه بینه دلتين شاخد بزني دي عندك دي ضغط لسان سيرواني مثلا سيروان نشت هربوها وارون جدا بله هذه بحثي ما اصلحها بس دبورة كذا جامعة شوني باشي زور سپاس 500,000 پیروز بن که از بود بیجه منتو دی بوم بیجه سوزانه و چه وی ولا لا 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 و کشکه هی و هی و شفت چیه هی و که دیش سیرو از اگر بویم سیگار آره بوده بیجه بخاطره وقت
برنامه بخچک به سپانسری وایت تایگر بردوامه. سازورین و دیگر که روش کنینه ری کسکی نقل بر آماده یا ابخو حس که این ابخوجی بیجیدن که چاو بو که چاو برنامه بخشک دید و دیگر خیراتی و جشنات دژی پیروز بید. کاکروش خیراتی جشنات پیروز بیدن. نینه ری کسکی نقل زوزان. نکلمت ما آماده کاکروش از درابم زانی چکن ام دهندک وینا بو اینین اگر اوی برسه و وینت مزانین دناویجی که اینت بشه کشانه دازوزان درسته درسته گلک خیراتی هر سال دسته که جشن رمضان و نوروز الهوا پیروز کن و همه بینر وار تیوی زیر سپاسیا قنات وار تیوی کن که عبدالی بدا کمپانی تدا برزار بیتن هر سال چی پید بیاد خدمت داینا برنامه کاکروش و کسکی نغلو هم بیجین گل برنامه بخچک و چو افزره کر و بوچی وار تیوی هل بجارتنا کانال وار تیوی چکو کاناله که بعدینان هم کانال خود زانین کانال مالد مایا ما ویا گلک یعنی خلک بعدینان به کیف خوش بیتن گل بیجن برزدار بین نو قنات یعنی برنامه باغچک دا خلک به مستفید بیتن خلک پیکی فوش بیتن نوبک قنات. کاکروش لما بوارد و مهدا جی همیه تا تماشا برنامه بخشی کرد. بله. و یه چاوی دیت ناتا چاو بو. گلک بو. گلک پیکی فوش بو. زر سپاسی هوا جد کن. سپاس بودجی. کاکروش نکه از بارم دیاری همیل استودیوت حاضره. همیل برهمن بله. هر واسا هر کسی که بازار گل کسکین اغلو کلی موجود بود با 5000 سردا. دناوی چتات بشه کشانه دا. از بارم او پلیت آن تکیت تونا جهمیل نکمت حاضره. و تو بخوجی وقتی نره کسکین اغلو وری آماده. چند خلکت کمت ماین هم دست بریکانا خوکن. کشانا خوکن. و هر واسا. انشالله باشی در باز بیتن. انشالله. او کسی بو اف دیاریت مازنم از بحثی ترومبیله کم زوزان تو هر ترومبیله ازش ما دیاریت دی اف ترومبیله او کسی اف ترومبیله بود درد کوید چه تدرو که بید سویچ ترومبیله خوال بگیرید هر هر که خوشت سویچ ترومبیله خوال بگیریدن همین کارو باریت حاضر ان شاء الله لپا سیروان تنه او دیارینین لبره ما موبایل تاین سامسونگ ایرپود که هر واسه دو آیفون 17 و هر واسه 4 لیرت زرینه و هر واسه دو کجمت پاراج میدان این که 2 میلیون نه کجمت پاراجی لخوازم همی خدان خلات بهم پاشی دیاریت خواه گلک باشه کاکروش بسیار دو ماهی که مناهی افکار تنه دلگل کمپانی هوت بردام بن آن نبود بله اگر خود حذف کرد بینار خوشی پیاگادار کن المانگا 4 الهیوا 4 حتی سر سال دیگر یک برنامه باشتر هبن و سپرایز باشتر هم بخاطر که ما خوشتی کرینا برای کسی نقل نوا بازاری در هر جهه کی بیتن نه جهه کی بیتن هر جهه کی بیچل دو کی بی زاخو بی تبلیغ بی هر مارکت اگر باز برای کسی نقل بکریتن بله از سپرایز دی بردام ان شاء الله برنامه که باشتر جی کی ان شاء الله دیگه الهه داده زور باشه که روش بس من خو مالی تشت توی جاپانی منت خارین گله خوش بود دست تاج خوش بن سیرون تاج بو مال بود من یا کلاندی من آقلاندی من گیری ناف بریانیه همیتش اما اودی من کسکی نقلو یا گیری ناف همیتش دادا آرمان جا سری کسکی نقلو کوالیتی راستی خود روش یا خوش نباید دل ویره بجن بس خود گلک خوش بود کسکی نقلو باید گلک گنجا آیتمه که گلک راقی و جوانه خلک یک جرازی بسیار خلک یک گلک جرازی و سپاس به هوا کوین شین حسا خدمت خلکی بکن اوان دیاری جوان پرکا برنامه بخچک هم پیشکش خلکی بکن در پیواد ماهی که بیتم ده گوداریات دست سپاس هوات کن و سنه بخلکی که دیار کن که او کسی نوا کسکی نقلو دار شولد کن رجا ساده کارمند کردن و کرد باجرینه گلک باشه اول گرینترین پیو هر صافی کاکروش گلک به خوش بوین تو گلک خیراتی سرچاوه فرمو سرسره من سرچاوت من هر صافی
زوزان نیناره کسکین اغلوجی نکمه آماده الگل ما مستفهمی هر واسه ما مستاجاسمی ما گود اف بشه کشانه بچاف دیریا و ما مستاده اف ما مستاد نکمه آماده نبله از نزانم چما بو بشه کشانه زوزان مازن ترین مزگینی همیتش خلاص بوم دو ماهی کاتن ام ده چینه ناف بره او ده زفری نده او ده دست خلات کسکین اغلو کن جا بول سر شاشا ورد نه چند ناف بره که کرد او ده بره بیتا جاج نکادی اگه خود حس کرد از این هیویا همه دیلا ناف بره که ده زفری زوزان از زوقومجی گلگ اخشه از گلگ کیف خوشم زوزان همه وی چه مشکل؟ اصلا من جاوین که این کار راسته به که فرجاگی نه وره خب حتی خوب بابا من بس بحثی جلکت خویت عیده کرد من بایی اصلا من جاوین کردم زوزان هیلا مخوری کارو تارکیلی نه تو سر جاوید مرگی قلی اوش چون خلاص پیروزه 1 میلیون دینار والله پیروزه تا گلک حیفانه اینا شانی؟ بله او خودی عاجزه و دابو دی رزوسلاویت ما قبیل نگیرم نازک ناگهنه دل نازک وای دست خوش درسته بده حالت دمده گیمیوی ذهره سمه فرجای بینه دلتين شاخت بزني دبي عندك دي ضغط السرسيروني مثلا سيرون نشت هربوها وارون جدا بله هذه بحثي ما اصلحها كده بس دبورة كذا جامعة شوني باشي زور سپاس 500,000 پیروز بن که از بود بیجه منتو ده بوم بیجه سوزانه ده چه وی ولا لا 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 ده کشکه هی و هی و شفت چیه هی و که دیش سیرو از اگر بویم زیگه آره او ده بیجیم خاطره وقت برنامه بوخچک به سپانسری وایت تایگر بردوامه. زوزان ما مستعد مال ويرد برهذن كومال دست بكيجي قلت داف بشكيشانه بالجير تفديريا وهي تاكرن يعني ناري كاسكين وغلو ما مستعد فهمي بولاي هر وصا ما مستعد جاسم دارایی كل بدام بله ماده ميفان هذا دكرم كان ما شاء الله تانا جشنوتاجي پیروز بریتو خوگلی اوه چند خیراتی خاطی نه گله خیراتی جزناتا پیروز بیتن زوزان اف کسا اگر زحمت نبیتن یکیش هوا ببورن اف هر دوزارو که گلک جوان ده بومه وانت که تا این ندر اوید که ده رو که خلاتی بن و جا از سیوی خوازم همی ریاکی خوش لسال دست با زاروگا او کسا ببیده خودان خلات یجدل هجی بیدن ام درابین دست بری کانا خو کین ما مستاروش اول آن اکمین خلات ما ده چه بیتن؟ اکمین دیاری ده 1 میلیون بیتن 1 میلیون هر دست تو بچینه ویرخی ده کابو ما اوه زفروکی اوه چه تشتا بابو ایلا چند داگیرانه زوزان توزانی خلکی چند بازار الگل کسکین امزده هاری
و چند پیوندی بمگیرین حتی اف نوه ماشالله گلکن بلا بگهی تخاره و ام درابستینین بلاش گلک باشه گلک باشه زوزان خلات ایک آنکو خلات 1 میلیون دینار نویتا چه هی جانا جان ملیسا چند جوان ام ده خلاتش ملیسای دست بکن کو خلات 1 میلیون ملیسا خان که از بوده هشتان زمکم ملیسا لو تک وده اون نوعی که بومه جبی نداره باشه ملیسا خان سلام بیوش که از باب ده نوعیش نو بی نداره و هر دست خوب دست خوب دست خوب دست خوش کاغذی که بی نداره کاغذی که بی نداره کادسه که اینه کیه ماشالله زوزان بلا جماره دیار نبین نوی هم دینیشا شاشه کش کامیرات گلمده هوزان حاجی هوزان حاجی تا پیروز بید 1 میلیون دینار 1 میلیون پیروزه که هوزان زوزان از ببینم از گهیلمه جماره تلفون سر هی آره هوزان حاجی کامیرا 4 هوزان حاجی پیروزه 1 میلیون دینار کو بونه دیاریات رخه کسکین اغلوه ما مستا دیاریا 1 میلیونی دکرم کرد هوزان حاجی سر دسته بخودان 1 میلیون ما مستا بما اشارت اگل سر بکند ام بزانین کو او خلات 1 میلیون بو دال نکمه برزنه بیدم هر واسا زوزان ده من خلات دوی حبید اوجی هر واسا 1 میلیون افرو کمش خلات آن راستین ما گلک خلات ده هبن و او خلاته بو بینرت می جوانن بو آن کسانه اول گل کسکین اغلو بازار کلی زوزان هم برف خلات دوی و بچین ام بسیار کن که خلات می دوی چیه ما مستا دیاریا دوی جی هر 1 میلیونه 1 میلیون 1 میلیون دینار خلات دویجی خلات 1 میلیونه نوبته چه بود؟ آدم نکه دوراته یا آدم دو ام زفرینین و تو دراوی خلاته که جگری آدم همه بیجه ایشالا نوی سیروانی بیت ما چه نوی دجی خلاته سیروانی منه کریته دا گلک باشه ام ده 1 جارادی زفرینین و ده اینی نوه دوباره آدم خوشتوی تو ده بو من نوه کی سیروان او نوش ماینه بروی راجی اگر زحمت نبید بوده آدم دو از وان نواش بر بیم اگر زحمت نبید ده کرم که آدم باش دست خود هاویت ناوزا وکی ملیسه باش سحکم نسحکم ناوا باش تک وده دی تو تک وده بیشه ایسولا ناوی سیروانی دکشی دکشه کده سیروان کابینه دست ببینم آدم اوه چه ناوه که سیروان سحکینه وجین عبدالکریم از باورگم وجین عبدالکریم تا پیروز بر 1 میلیون دینار پیروز خلات دوی آنکو خلات 1 میلیونی تا ویروز بید وجین عبدالحکیم بله پیروز ما مستاو خلات دوی وجین و ایک بوک الگلنا و کسکین اغلو امروزانین خلات میسی که روش چه خلاته؟ دیاریا سه موبایل که سامسونگ کنترا از 25 گلک باشه؟ عزوزان دیاریا سیه سامسونگ اس 25 اولترا دیاریا که مدرن موبایل که مدرن گلک اوه دبتا خلات سیه کشرخ کسکین اغلوه دهتا دان بو بینارت ما وان کسا اوین بازار گل کسکین اغلو گیری ام برای خلات خوی سیه و بچین زوزان بله دلوتک بدین ام ور بادین ناچار بۆ لە بنکەیەکی ئاسمانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بنیشێتەوە. ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران ڕایگەیاند گرنگên İsraîlê beriya şendekê ji aliyê Îranê ve hatîne armançkirin her du navçe bi mûşekên balîstî hatîne armançkirin û wêrankariyeka mezin de navçeyê da durist kiriye. Yani dîmenan da diyar in, ev dîmenên heng dibînin bi sedan
هێزن بەرگریên شارستانî hêzin emnî yên İsraîlê mijîlî hînanedera termên hewlatiyan e termên İsraîliyan e di van kavilan da ku ber mûşekan ketîne mûşekên îranî ketîne supaya pazaran araste kirîne vêkê Netanyahu tore kiriye ku dibêjin şeveka zehmet dijwar derbas dikin hewlatiyên zûr hatîne kuştin xelkekê zûrê li İsraîlê hatiye kuştin در او کس هولاتین سیویل بوینه سرباز بوینه مبستا ایرانی بویه وان بکوشید حتی نهاد دیارنیه تنه اسرائیل بیجیتن 5 کس هاتینه کشتن سروی 100 کسان بریندارن لی هندک جیدر بحث ویکی دیکن کو سروی 100 کسان بریندار بوینه هشتا خلقه که زور جی دبن کاولان داماینه دبن وان دارو بروین آسوارن موشکن ایرانی دا ماینه که کتینه سروان هر دو نافچنه لعرده و لدیمونه و دبیشن که هشماره که زور جی گیان خوش دست داینه یعنی جبلی وان 5 کسان هشماره وان گلک زیده تره لإسرائیل بلاف نکریه لورا نتنیاهو سرکوزیر اسرائیل دبیجیتن ام بردوام دبین شرج همو بریان دست بیدکن بوه چنده که پاشاروشا اسرائیل روناکتر بکن سر ایران شر دست بکه و سر حزب الله لبنانی جی حتی نها اپراسیون اسرائیل بردوامه شه هر دو آلیان شیوه شه ایران و شه حزب الله لبنانی بردوام ایرش لسر اسرائیل نه حزب الله لبنانی جی موشک هنه درون هنه ایتر آراسته نافچه یا زیاتر باکور اسرائیل دیکن هر وها ایرانی جی بردوام همو نافچه اسرائیل با آرمانج دگریتن تایبت به شوه یا مجن شوه شنبی لسر یک شنبی دو نافچین گلک گرنگ لاسرائیل با آرمانج گرتینه کو اوشی عراد هر وها دیمونه کو دو نافچین گرنگن خلقه که زور بویا قربانی یعنی اسرائیل گلک عاجز کریه گلک پیتیک شوه تایبت نتنیاهو شبر ویکی شبیر نکن که اسرائیل برف حل بشاردنه که چاره نویساز دچیتن کابینه نهایا نتنیاهو دوماهیک هیوین خدایه که دوماهیک بیتن شبو وچنده حل بشاردن بینه کرن و کابینه کانو بیته حل بشاردن نتنیاهو همو حولو هزه که دادتن که دوی شریدا سر بکویتن شبو وچنده دنگ حولاتین اسرائیل بدست بخیتن و خلک اسرائیلی جی هفته اکتبر 2022 جبیر نکریا او ایرشا برفرها حماس جبو سر اسرائیل دبیجن که اویجی کاریگری لسر دنگن نتنیاهو هنه اگر نتنیاهو دوی شریدا سر نکوید سرکفتنین مزن تومار نکتن ایران به تمامی جناف نبتن دا صلات نروخینتن یا ایرانه نکاریتن جارکادی که بگیتف دا صلاته لگوری او راپرسین هاتینه کرن دناوا اسرائیل دا لورا به آرمانج کرنا بنگه اتومی دیمونا لاسرائیل جعالی ایرانه و دبیجن شکسته که مزنه جبو اسرائیل جبر ویچنده یعنی موشکن ایرانه ایتن ده ایره و دشن کو سیستم برگیری اسرائیل جناف ببن بشکینن سیستم برگیرین بهسن اسرائیل شبلی سیستم پاتریوت چندین سیستم تایبت بخوهنه دناوا اسرائیل دا کو مشکن ایران درون ایران به تمامی لعسمانی تک دشکاندن و نده هلا کو ضرر و زیان بر اسرائیل بکویتن لنها کو محمد قالیباف سروک پارلمان ایران دبیجیتن کو مشکن مزالن بسر عسمان اسرائیل دا با آرمانج گرتنا بنگه اتومی دیمونه دناوا اسرائیل دا و ایکی نشان دادن که سیستم برگیری اسرائیل نمایه لاواز بویه ایتر عثمان اسرائیل کتیه دست مدا هر فرمانداره که مزن سپای پازار ایران جدی بجیتن تکتیکا آرستکنا موشکن ما جبوسر اسرائیل یعنی فرماندار امریکی و اسرائیلی توشی شوکه کرینه شواز تکتیک کارانیه جبوه چنده اف موشکن بالستی که موشکن پیشکتین اسرائیل یعنی ایرانه نه خوش سیستم برگیری اسرائیل و دزن آرمانجن خود ناو آخا اسرائیل دا بپیکن
ایتر شر دقه به دقه برفرهتر دبیتن دنها داجی لإيران إيرشن إسرائيل وأمريكا بردوامن سر نافچين جدا جداين إيران باجيرن جدا جداين إيران بارجين سربازينا ين پاسدارنا ين بسيجنا هر وها اطلاعاتنا سكوين هلدانا موشكانا كوجهن موشك درونانا دنافا إيران دا کو امریکا و اسرائیل ده بجیتن آرمان جنمین سرکی تکشکاندنا تمامیا هیزا هلدانا موشکن ایرانیه هرچند ترامپ ده بجیتن که ما هیزا سربازی یا ایران جناف بریه ما ویران کریه هیزا عثمانی مناف بریه هیزا دریای مناف بریه برگیری عثمانی ما جناف بریه موشک و سکوین وان ما جناف بریه درون وان ما جناف بریه نه لسپایا پازداران ده بجیتن هشتا هرما دست بینه کریه دبیجیتیم که هشتا موشک ما ماینه ما هندک موشک ماینه هشتا مبکار نه ایناینه و بلگجی جبو آخفتنا سوای پازداران هلدانا موشکا 4000 کیلومتریه کوش ایران هاتی هلدان بو ذریعه هند پیگه یعنی بگه که سربازی بریتانی امریکی لبنافچه هیا 4000 کیلومترانه اسرائیل افیه که پشراز کریه که بله موشکا 4000 کیلومتری هیا و هاتی هلدان پیشهات نید نافچه دهنه اکسیوس پیگه که سربازی بحثا دانستاندنان دکتن دنا برا دو ولاتان دا امریکا و ایران دا لید بشی کشه یک هیا که کشوان جی اوه نزانن گل کی باغ ون گل کی دانستاندنان بکن دگل ایرانه işte عباس عراقچی او شیان و قدرت نیه که شید خواهن بریاره بیتن بریار دستی دا بیتن سروکی شان دا دانستانکاره لی بریاره نشد بدتن لدیف کسی که دیگران دناوا ایران دا کشن بریاره بدن یا دیارش بریانا ایران دا دست مشتبه خامنه دا او ریبره بفرمی بویا ریبره ایرانه نها بریار دا دستی ویدایا لحتا نها تیه پشراس کرن جعالی ایرانه و که بله ایران آماده جبو دانستاندنا دبیجن ایران بریا مصر و قطر و ایتر بریتانیا پیام هنارتینه جبو امریکا جی یعنی تیما ترامپی راضی بویا لی مرج هنل برانبری یکتر مرجن امریکی هنه مرجن ایرانی هنه مرجن ایرانی اوانه کجاره کادی که ایرش نه نف دوباره کرن ایرش سر ایرانی نه کرن نوایی کی یادوی قربو دویتن قربویا ایرانی بهته کرن ایرانی ضرر و زیانه کام مزن دیتیا صدان کشتین ایرانی ده دریای ده هاتین جناف برن هزارهان بنگهن سربازین ایرانی هاتین جناف برن و صدهان و هزارهان آواهی دناوا ایرانی ده هاتین خاپور کرن و ویران کرن خلقی که زور هاتیه کشتن ایران ده بیجیتن دویتن بهنه قربو کرن امریکا جید بیجیتن و مرجن امریکانه کو ایران دست بردارا چک اتمی بیتن به حشی وی که دست بو چک اتمی نبتن دناوا ایرانه ده او پیتاندنا یورانیوم که هیا چند صد کیلویه کن دویتن تسلیم بکن برای آنها روسیا جی پیشنیاره کربو گوته بلا بین روسیا دابرین اف پیتاندنا یورانیومه امریکا بیشتر نابیتم هیچ وی که تایبل بنگه فوردو بنگه اتمی فوردو دویتن بهتر راوستاندن ایران جهتانها بردوامه اتر بزانی راش بر بکی وده چیتن ابنافچه دیمونایا لاسرائیل راستو خویا برگیریا شهرستانی شپرزه هزاران خلق خربه بویا دمکی دا مترسی لسر عثمان اسرائیل هیا بردوام زنگ آگادار کنه تیتا لیدان شبوه چنده که خلق خواه شریتن ده حشارگان دا ده پنانگان دا لی خلق هاتی داره چار نویسا کسو کارن خواه بزانیتن دوان آواهیان دا در ماینه زندینه مرینه و چار نویسا اف اپراسونا 23 روژیا دنابرا یعنی بجن اسرائیل و امریکا لسر ایران دست بکری و برسوین ایران نش لسر اسرائیل
دیمانێکی ببینن دیمەنێ ماڵێکیە لە باژێرە دیمونایە و بەر زەربا ئێرشا ئیرانێ دikevîtin dibînin ku tek dişkêtin herifîtin wêran dibîtin êtir zerer Rûsyaneka mezin ber dîmonayê ketiye dibînin ku di kamîreya çavdêriyê de ev dîmene hatiye tomarkirin ku êriş li ser dîmonayê hatiye kirin zerer û ziyaneka mezin ber bažêrê dîmonayê keftiye êtir heta niha dibêjin ku heftê pênc yan bijin serûyî sed kesan birîndar bûyne û serûyî pênc kesan jî giyana xwe ji dest dayîne henî du bažêrên mezin hatîne armanjkirin ya yekê Erradê ya duê dîmona ye ku ev dîmen aha dîmenên dibînin tir hawlatiyek baş li min diyar niye Salame yan Afret e Afret û zarûkekin Afret û zarûkekin di mala xwe ne îtir dibînin li dema êrişê seqfê vê malê hemî dikevîte xwarê îtir şepirseyek di nava vê malê da durist bîtin ev bi kamîra çavdêrî hatiye girtin ti dîmen gelek zorin yanî ev şeve İranê zerbeka mezin li İsraîlê daye li gorî axiftinê Netanyahu bîtin ev şirûve û dad xwanî û lêdwanên Netanyahu ku dibêjtin şeveka zor zehmet derbaz dikin şewekî sexit derbaz dikin û dibêjîtin ev şerê me di pênava mustaqbelê me di pênava dahatuya me daye ji ber vê çendê ev şer dike her wiha firyakewtina İsraîlê ya ji bergiriya şaristana İsraîlê ragihandiye ku heta niha heftê pênc kes birîndar bûne li cihê ketina mûşekekê li bajêrê Errat û 23 kes di nava wê da hatîne veguhastin yanî ji bo beşa giran yanî birînên wan gelek qursin giranin birînên wan ku ji wan heftê pênc kesên li bajêrê Errat ku ber êrişê ketîne 23 kesên wan ji wan heftê pênc kesan birîna wan geleka giran e ji ber vê çendê hatîne arestekirin ji bo beşa giran bû çareseriyê tir rewş bi vî awayî derbas dibîtin li her du van bajêrane tir çavarê dikin bizanin di deqên dahatî da rewş de çawa derbas bîtin her wiha peyivdarê Supaya İsraîlê dibêjîtin ku mûşekên karhatî di êrişa Errat tiştekî taybet yan ciyawaz tîne heman corên mûşekên İranê ne beriya niha çi cure mûşek Qedr û Fettah û xeyberşikên ewane hatîne arastekirin îtir dibêjî Supaya İsraîlê ku heman mûşek arasteyê Errat yan dîmûne hatîne kirin cure mûşekeka nîniye hatibî tehtaqî kirin ji bo vê çendê sîstemê bergiriyê İsraîlê derbas kiribîtin îtir ji bo vê çendê ku fermandarekî Supayê Pazaran dibêjin me tektîkeka nî kar aniye ku serbaz yan bijin fermandarên Emerîka û İsraîlê tûşî şokê kirîne. çarçoveya hemahengî jî protestoya êrişkirina ser baregehê hewalgiriya Iraqê diketin duhî roja şembê êriş li ser haldûkirin. Çarçoveya hemangî Iraqê ragihandinek derbarê êrişkirina ser baregehê dezgah hewalgiriya Iraqê belav kiriye û serkûne diketin şermizar diketin ragihand ku ev e kirdeyeka terorîstî ye û bi amajgirtina şikoya dewletê û saziyên emnî ye ku kuştî jê dirûst bûyne qurbanî jê ketîne her wiha ev tawane metirsiya vê destrêjiya bû ser saziyên emnî ku erkê parastina asayişê û seqabgiriya Iraqê di estoyê xwe nîşan didetin. Çarçoveya hemangî tekez diket ku di pal dezgehên hewalgiriyên Iraqî xêzanên kuştiyan û dostên me dimînîn û daxwaz diketin ku rê bi hîç aliyekê nehête dan yariyê bi asayişa welatî biket yan saziyên me bi armanc bigî demekî de ku navçe di rewşeka zehmet de ye. Erwa êrişkirina ser hejra şeعبî bi temamî rad dikin ku çendîn kes hatîne kuştin û birîndar bûyne.
هەرچەندە چارچوەیە هەماهەنگی دەبێژیت ئەم دژیوان ئێرشانەی ناو ئێرشن کو تێنەکردن لەسەر حەشدا شعبی بە هیچ شوەیەک ناوی دووبارە بنەوە لێ نەها هەر نەها بنووشەیە گەشتەمە و نوچەگەهانی کوردستان 24 پەیامنێری کوردستان 24 گوتیە کو لە مۆسڵ بارەگەیەکی حەشدا شعبی هاتیە بردومانکردن بە نەجارە ئێکیە لە مۆسڵ و چەندین جارە بارەگەیەن حەشدا شعبی لە مۆسڵ لە کەرکووکێ لە بەغدا لە تکریتێ لە هەر ناوچەیەکە عێراقێ شعالی ئەمریکا و ئیسرائیلێوە بموشک و بە درۆنان هاتینە بردومانکردن هەتا نەها چەندین چەکدارên حەشدا شعبی هاتینە کوشتن و چەندینên کێژی بریندار بووینە حەشدا شعبیژی ji tirsa da بارەگەیەن xwe çol kirîne lê İsraîl û Amerîka berdewamın ji bi armanjgirtina baregehên hejda şeعbî dibêjin hejda şeعbî me tirsiye li ser berşewendiyên me di navçeyê da çûn beşek ji hejda şeعbî di çarçûveya muqawemeya İslamî li Iraqê da piştevaniya xwe ji bo Îranê ragihandibû bingehên serbazî berşewendiyên Amerîka li navçeyê kirbûne armanc ev jî weke red fe'leka Amerîka û İsraîlê ji bo ser hejda şeعbî û beraya muqaweme di navçeyê da Deki dûr kevîne ji şer û kuştin û alûziyan behsa xwe bikin, behsa dilxweşiya Kurdan bikin, ceşn e ceşn. Du ceşn hene. Ceşna Ramazanê û ceşna Newrûzê. Ev sala her du ceşnên Ramazanê û Newrûzê bi hev re hat nekirin. Her çend de rewşeka ne baş û nexweş yanî berê Xwedaya navçê û pirîşkên tîşkên vî şerê ber Kurdistanê ketîne dron tên موشک دین هاولاتی بوینه قربانی بریندار بوینه لی وانیکان کاریگری لسر هاولاتیان نبوینه تایبت هاولاتیان کرد یعنی دویژن نه موشک نه درون حشتشتک من رانا گیترن جبر وی چنده هسته به نتوایی گله که بهیزه ایتر دی جشنان دا تایبت جشن نتوایی وکو نوروزه هیچتکی رانا وزدن لبرخو کنا جلو برگین کردی حل کنا آگری نوروزê dîlan û keyfxweşî û îtir wedîr ku li bûnê bi hezara hezaran hawlatî da ketibûn qadê ji bo derbirîna hestên xwe yên nehteweyî li Amedê bi heman awayî di li Herêma Kurdistanê jî wedît ku xelek da ketîne ser cadeyan her çend de baran bû îtir xelkê me neçû derve ji bo bi serbirina demên xweş di nava biharê da lê دمالن خدا هر وحال سر جاده یان کیف خوشیا خو به هاتنه هم جشن رمضان هم جشن نوروزانه توی نشان داده هر دو جشن که پیروز به ل همو گلی کرد ل مسلمانان لراستیا توزک ام جشن جیاوازیه که لروی سیاسی و لروی عسکری و لروی سربازی و بلام ابي هر حولي او بدريكا بتوانین ئەم دابوونەرێتە بپارێزین بە پێی توانە چۆن حرمەتی مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە ژیرێ حرمەتی بۆنەیەشی ئاینی من ڕەئی خۆم وایە پێویستە حرمەتی جەژنە نەتەوایەتیەکان و بۆنە نەتەوایەتەکانیش بژیرێ یعنی بمانەوە نەمانەوە ڕۆحەتێکی نەتەوایەتی هەرە بێت یامانازین و بێ هیوادارم هەموو میلەتی کورد بێتە دەرەوە دڵخۆشی خۆی بنوێنێ گەرچی تۆزێک معانات و ئازارمان هەیە لە بواری مادی و بواری سیاسیش تۆزێک هێرشمان لەسەر و شاڵامان لەسرە بەڵام ئێمەی کورد زۆر لەوە ئازادرین ئێمە چۆک دەماندانەنا بۆ بەعس چۆک داناین بۆ کەس ئیشەڵڵا ئێمە بەبێ بە ئومێدەوار بین بەرەو ڕۆشنایی بڕۆین بەرەو ئازادی بڕۆین ئازادیش بتێونەتەوێ شۆڕشی ئەوێ بتێونەتەوێ قوربانی ئەوێ ئێمەش لەو ڕێگایە قسووریمان نەکردووە و هەر بەردەوامە بین تا ئەو ڕۆژەی حکومەتێکی کوردی گەورەی هەر چوار پارچاوێ بە یەک ئینشاءالله هیوادارم ئەم جەژنە بێ بەمایی خێر و بەرەکەت بۆ گەلی کورد ڕاستە ئێمە نەهامەتیمان زۆر دیوە بە قۆناغی زۆر سەختار تێپەڕێوین
ابي وكاري شواب كين ام نعمت يعني كاريجر نبي لسر جشنا كان مان شكا براسي همو ملتك همو بلين قليك كالتوري خوي هيا جشني خوي هيا في سام جشنا انا بواب باريزين زينوي كينو همو صالح جوني انت نعمتك كان كرد سر راي ويكهر نعمتي بسرعه هاتوا حزب وهي بيت درو حزكات كخوشي خوي درب برين معناها واي ملتك تسوق بو هيزنا خوشيك دانايات او همو يعني رستكب باي او يكبو هيزنا خوشيك كرد سوكي داناياوا به بونه جشن نوروز آهنگ کامازن ل دیاربکر بروش لودر کردان به جلوبرگ و کلتور کردی و آهنگ گیرانو پیام سرکاتی هرما کردستان و عبدالله اوجلان هات بخواندن آماده بوان به آهنگ گیرانو در برین خوشی جشن نوروز لحفتو کرد. لدیاربکر ای سالجی نوروز لقادا نوروز یا نافچه رزان هات پیروز کرن. آهنگا نوروز دمجمیر ده صبح دست بکر. د چارچوبه برنامه نوروز ده موزیک جن در کتن سردکه و سیاستمداران آخافتن کرن. رهبر پکک عبدالله اوجلان پیامک شانت آهنگا نوروز و بالک شانت کو روپلک نو هاتیه وکرن و د پیام سروک هرما کردستان نیچیران بارزانی دجی پشتگیری هرما کردستان یا با پیواجوی چارسری پرسا کرد لترکیه هات تقص کرن. نیچیران بارزانی سروک هرما کردستان هر سروک دم پارتی تونجر بقران جی داخوازا ناسینا زمان و ناسنامه کردی کر. بشدار نوروز داخواز آشتی آرامی و آزادی کرن. ایرو آمد نتنه آمده همو بازار کردستان وقت آمد اجبای ما ایرو هم به هیوی نکن نوروزا بیسالیم ببه صدام آزادی گله کرد هم به هیوی نه جبر پیواشی هم اجبای آزادی گله کرد هست خو هیوی خو زیده بکن خبات خوشی زیده بکن راستی پیویستی کردن یا هر ایگریش یکی تیه و هفگرتن اکی پرخاره بوی وی قاسی داخواز آزادی هم پیویست هم بیکتی آخواه پیش ببدن هم داخواز آزادی بیکتی آخواه بریخستن بکن هم باورن آزادی و بیکتی بدست بچویتن به شواز امجار نوروز 2025 همون گلی خواه پیروز از نوروز همین ملت کرد پیروز کم تایبتی ها جناب سرور مسعود بارزانی و همین دایگن شهیدا همین پیشمرگی قهرمان و هر کردگل هر جایی از نوروز ها پیروز کم و جشن ها رمضان جی پیروز کم از گلک دل خوش با گلک جار از هات مدان خواست کردن دعوت نامه با من باکور کردستان هاتن ربراسی افجاره فرق با شبو هنگا نوروز الباشر آمده حوالان از میوان گرم هشی حاضر بوم افروگر روشکا گلکان خوش بوم من چند سران گودن و گلک او خورد و جحیل الویرجی به دل خوش بوم بومشی هستگی گلک خوش بوم ولاتین کو قادا نوروز تجاکرین جی به رنگ نتوایی و به آلا رنگین نوروز پیروز کرن و لگل ستران کردی به جلو برگن کردی گووند گراندن. ولاتیان پیاما آشتی و آرامی دان و نوروز کردن سرانسر جهان پیروز کرن. نوروز گل کود پیروز با هر چه پشت گسار پیروز با نوروز گل کود پیروز کم همیان هم دخوازن کرد هر چهار پرچه کردستان به یک آرمانجه که به یک داخواسته که تب بگره او او نوروزی بلا ببه هرما کردستان پیروز ببه او بلا ببه تسبیکان تشت نو از همه هر چهار پرچه کردستانی از پیروز کم ایشالله ام یکن و ام حرتم ام یک بن و ام نبن یک ام هرن یک و یک از خلق روجاوامه از هاتم نوروز آمدش جن جیان کردستان گلی گتیا کردان نوروز آوام پیروز ببره لدیاربکر تاوی باران ولاتیان خادا نوروز تجاکرن و پیامن پیکانینا یکیتیان توی قادا نوروز بلند کرن. واحد اکسال
کوردستان 24 دیاربکر. جشن لهر جای که بیت یک جشنه لهر دوره که دابونری تو تایبەتمەندی خواهیه لگنده پیروزبه نا او جشن سبب کی استانبول کافت مدار خطوط کردان لجیانه سافر بند ناوندا کرد گاف بو وکولین کردی لإستانبول رو رسمك مازن بو و گرم و گور به هلکفت هاتنا جشن نوروز و جشن نتوی کرد و نیشان نیکرنا جیانه ساز کرد. گلک سیاست مدار و روشنبیر کرد جی بجداری ده رو رسمی دا کرن. دتازانین که کرد گاف تنه سازیه که فرمیه دن به ناو کردان لترکیه و ناون داویجی لباجر استانبولیه که سال 1992 جلای کومکا روشنبیر کرد و هاتی آوا کرن. لگل کرد ایران سراسر کردستانه لسر پیایه کرد کاو ناوندا لکولین کردی استانبول بو هاتنا جشن نوروز شوکیا پیروزکرین ساز کرد. گلک سیاست مدار و روشنبیرین کرد بشداری لشوا کرد کاوی کرن. جه گوتنیه کو کرد کاو تا کسازیا فرمی یا بناو کردانه لترکیه هاتیا آوا کرن ناونداوی لستانبولیه. 1992 ده جعالی برک روشنبیرین کرد و هاتیا ساز کرن. از نوروز و جشن رمضان پیروز دکم. سروک پارتی ولات پارێزên Kurdistanê PKK Mustafa Özçelik, serokê Hakparê Düzgün Kaplan jî li wir bûn û her yekê gutarek pêşkêş kirin. Yekîtî û hevgirtina ruhê neteweyî temaya sereke ya axaftina wan bû. Belê Newroz di jinaveroka xwe de roja yekîtiyê, yekrêziyê û roja azadiyê ye. Em bi taybetî Kurdên Bakurê Kurdistanê vê rojê divê em ji bo bikin roja mizginiyekê ji bo gelê xwe Bakurê Kurdistanê em bikaribin hevkariyek, tifaqek, platformek, meclisek neteweyî Kurdistanî ava bikin bila îro bibe destpêk û wek Partiya Hevkariyên Kurdistanê em bangî hemû aliyên Kurdistanî dikin ku werin em vî warî di gavekê bavîşin. هم نوروزا کردان پیروز به هم جشن رمضان او کو باوری وان نسمانتیه هي سریدا گلی کرد جشن وان پیروز به نا او جشن سبب کی جبو یک کردنا کردان به و سه سالی دا کردچی حقیقا مافیقا روا بگره اگر کرد یکتیم خو ریکو پک چیکه راستی جی درفت مزن هنه ام اوالی دا سیاست بکن ام وقت حق پارجی کردستان با کرد آلترناتیفک باش سیاستک ام باش روا ببن ان شاء الله اف سه سال جی ام ولایت خدا آزاد بشه. بک پارتیا سوسیالیست کردستان نوروزا گلی کرد پیروز کن هیویدارن روجلات و روجاوا امون خودی استاتیک. دمجارا پیشبرگی آویجیا کردی انجا ادبیات کردی دجی دواره چیروک نویسی و هلبست نویسی نده کرد کاوه خلط دان 6 کسان. هر آهنگا نوروزه بیسترانو دیلانجی ناوه. محمد سانر کردستان تیوی استانبول. نجگیربونا سقای و باران بارینا بردوام برنامه گشت و سیران هاولاتیا لدشتا نینوا گوهرین. هاولاتیان دورت بیجن او چاورت کن که حتی باران پراوستیتون و سقا جگیر بیتادن دا که بچنه دناوا سروشت بهاره دا. ورکارین زیدتر دناوا و راپورت دا. کچ کر زاروک و جن بجلوبرگن کردی پیشوازی لنوروزی کرن و هیوی خواستن گل کرد یک ریز و یک هلویز بن و به هفر خبات بکن هیا مافین خواد پیش روژه ده بدست بخن عيدما يعني مقدسة جمع وقوم يجي افتخار كرديامة كان وهمو عالمي ما كردي باران ببرف دائما ما عيدا خوشك أصدقائي ملتي ما جي ملتي ما وحمو كتش ما جي بياك من جي ياك من هفدورا بن كرمانجي بهفدورا بن كرمانجي رجاوا جي أم ياك بن قال كيف حسن هرسال كيف خشيبش وصل ذكارة إن شاء الله صالح وري هرشال بارتي كردستاني بنا يك بارتا أما احتفالي بكن نوروزاقا بكن دامدي دا عاصمتي دا لگور وزیر پرورده سوریه و سیاستمدارین کرد ین بجدارد آهنگی دا نوروزا ای سال جسالین بره جدایا و یکمین ساله با آزادی افججنه و ریفت شد.
پشتی کو لە درێژیا ساڵێن نەسلاتا ڕێژێما بەعس ئاهەنگی نەورۆزی لە ڕۆژئاوای کوردستانی و سووریە قەدەغە بوون و ئیسال یەکەمین ساڵە جەژنا نەتەوەیە کورد لە سووریە تێن ناسکردن. ئەفجارە یەکەمین سووریە برێگێکی فەرمی و ئازادی ئەم عیدا خۆ کرد پشتی بریارە 13 دەرکەت 2026 سووریە نەورۆز بوو جەژنێک نیشتەمانی سووریە تەمەن هەموو سووریە ئەم نەهان زۆر ئابا بوون ئەم هاتن نەها شامێ وشاڵە هێن عەفرینێکی کوبانی جزیرێ هەموو ئینشاءالله نەورۆز ملەتێ خۆی سووری و ملەتێ کوردی تەواییژی پیرۆز دکن ئیرۆ نەورۆز ڕۆژا نوێ ڕۆژا نو سەر ملەتێ مە تەواییە ئەم بجۆشەکە مەزن بێ ساڵێ ئەم پێشوازیا وێ دکن چونکی ئەم یەکەم جارێ ئەم نەورۆزێ ولۆ بە ئازادی و بە ئارامی لە پایتەختا شامێ ئەم چێ دکن و بتایبەت ژێ پشتی مەرسومێ سێزدا سەرۆک ئەحمەد الشەرعدێ ئەم vêga vêgaveke gelkî pîroz dibînin em dibêjin jî ev destpêkekî ji mesarat lênûyîn hîcabî jî ke em karibin bi hev re em hemû pirsgirêkan çareser bikin. هەر سال دەستپێکە مەها ئادارێ تا 20 مەهێ ئامادەکاریên جەژنا نەورۆزê li her çarparçeyên Kurdistanê û seranserî cîhanê ji aliyên Kurdan ve têne kirin. û li 21 adarê bi dilekî germ cilûbergên Kurdî gelê Kurd li hemû cîhanê ceşna xwe ya netewî pîroz dike. Di zorek ji welatên cîhana İslamî heyniya temamkara heyva Ramezanê bû. Ev roşembiye yekem roşa cejna Ramezana pîroz bû. Milyonan Musulman li sertaserî cîhanê ji mizgeftên dîrokiyên Hindistanê heta cadeyên Pakistanê û Endonezya zorîneya wan Musulman beşdarî de nivêja ceşnê kiriye. Digel alozî û dilgiraniyên navçeyê dua û peyamên nivêjxwênan ji nivêja ceşnê da ji bo aştî û pêkveşiyana rojhilatana baraz bû. لەگەڵ گزینگی بەیان و دەستپێکی جەژن هەمووان نزای ئاشتی و کۆتایی هاتنی جەنگ دەکەن. لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهانی ئیسلامی شەممە یەکەم ڕۆژی دەستپێکی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز بوو. هەزاران موسڵمان لە هیندستان لە مزگەوتی مێژووی جەما بۆ نوێژی جەژن داوای بڵاوکردنەوەی پەیامی ڕاستەقینەی ئاینی ئیسلامیان کرد. کوشش یہی کری جائے کہ صحیح طریقے سے میسج پہنچایا جائے. پێویستە هەوڵ بدەین ئەو پەیامە دروستە بڵاو بکەینەوە کە هیچ ڕق و کینەیەک لە ئاینەکەماندا نییە بەڵکو تەنیا خۆشەویستیەکی بێگەردە و هیچی دیکە نییە. پەروەردەی دروست داهاتوویەکی گەشترمان بۆ فراهم دەکات. سەرەڕای گرژی و ئاڵۆزیەکانی جیهان نوێژی جەژن وەک هێمای پێکەوە ژیان و ئاشتی هەمووانی لە کاراچی پاکستان بەیەکەوە کۆ کردوێتەوە. جەژنە پیرۆزە و داوای گردن ئازادیان لە یەکتری کرد. هەمومان هاتووینەتە ئێرە بۆ بڵاوکردنەوەی پەیامی خۆشەویستی و ئاشتی. جەنگ لە ناوچەکەدا بەردەوامە. لەگەڵ هاتنی جەژنی ڕەمەزان خەڵک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پەیامی ئاشتی و خۆشەویستی بۆ یەکتر دەنێرن و دەبینین. مرۆڤایەتی زیندوو. لە ئیندونیزیای زۆرینا موسڵمانیش بە میلیۆنان نوێژ خوێن تەکبیرەی ئەڵڵاه و ئەکبەری جەژنیان کرد. سەرەڕای خۆشی جەژن نیگەرانی موسڵمانان بۆ برا موسڵمانەکانیان لە وڵاتانەی جەنگیان تێدایە باڵی بەسەر جەژندا کێشاوە لە نزاکانیاندا ئەوانیان لەبیر نەکردووە. مانج هەروەها لە بوشەهر و ئاواز و دیسفۆل دەنگی تەقینەوەی بەهێز بیستراوە. پەیمانگەی توێژینەوەی نەوتیژ لە تاران بۆردومان کراوە. پەیمانگەی جەنگی ئەمریکیش ئاشکرای کرد کە بنکەکانی بەرهەمێنانی هاژەکەی بالستی لە تاران و بنکەی شەمران لە باشوور کراونەتە ئامانج. کەناڵی ئەلعەرەبیە و ئەلحەدەث ڕایانگەیان سیستەمی بەرگری ئیسرائیل بەرپەرسی چەندین هاژەکی ئێرانی داوەتەوە کە ئاراستەی ناوەڕاست و باشووری ئیسرائیل کراون. پارچەی هاژەکان لە ناوچەکانی لە دوو گەڕەکی تەلئەبیب کەوتونەتە خوارەوە و زیانیان بە چەندین باڵەخانە گەیاندووە. نێردەی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتوەکان دووپاتی کردوتەوە کە دۆناڵد ترامپ هەموو بژاردەکانی لەبەردەستە. لەوانە ڕەوانەکردنی هێزی وشکانی بۆ ناوخاچی ئێران هەروەوتی پێمان باشە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لە ڕێگەی ئاسمان یان دەریاوە تێک بشێنین.
لە بەرامبەردا عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامەیەکی یابانی ڕایگەیاند تاران کراوەیە بۆ هەر دەستپێشخەریەک کە ببێتە هۆی کۆتایی هێنانی هەمیشەی بەجەنگەکە و ئاماژەی بەوە کرد کە چەندین وڵات سەرقاڵی نێوەنجیرین. ئەم شەڕە لە 28 شوباتی مانجی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە. تاران لە ژێربردومانی ڕۆژانەدا و تا ئێستا کوژرانی چەندین بەرپرسی باڵای ئێرانی لێکەوتۆتەوە. ئێران و حیزبوڵڵاش بە هاژەک و درۆن وڵامی هێرشەکان دەدەنەوە و ئەمەش ناوچەکەی خستۆتە ناو ترسناکترین قۆناغی مێژوویەوە. دەستەیە بەخشە مەدیایی ئەسرائیلە بەڵافکردە کوژبەر هێرشە موشکیên ئەفشەڤە یەن ئیرانێ بوو سەر باژێرێ عەرات ئانکۆ نەقەب و تاخەکە bi temamî wêran bûye. Herwasa dezgehê hewarçûna İsraîlê jî aşkira kiriye ku li dîv amarên destpêkî ji ber hêrişa roketî ya Îranê li bajarê Errat 220 kes bûyne qurbanî di navbera kuştî û birîndaran de. Piştî aşkirabûna karîgeriya hêrişên İsraîlê, Binyamin Netanyahu Serokvezîrê İsraîlê ragihand ku şeveka giran ewana derbas kiriye lê di hemî bereyên cengî de dê berdewam bin. Şlayekî ve jî Mehemmed Baqir Qalibaf Serokê Perlemanê Îranê jî li sertura civakiya X peyamek belav kiriye. Qalibaf bîjtin eger İsraîl li devera geleka hestiyariya deymûna neşitin bergiriya hêrişên roketiyên Îranê biketin, ev amajeyeke ku operasyon çûye di qonaxeka niya serkeftinê de. Bînerên hêja wekû hîn vî wênê henê dibînin nûker ser şaşê. Demê ketina xwareya roketeka Îranê ye. Tête hejmartin ev hêrişa henê meztirîn û girantirîn hêrişa Îranê bûye her destpêka cengî û hetanûke. Ku li gorê wan amarê nefermî hetanûke neh kes hatîne kuştin û zêdetirî 100 kes jî birîndar bûne. Berê xwe de neve roketê deng û rengî bibînin. Abba, this is the first part. Wow. That is crazy. I just get... Wow. Whoa. 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 Abba. بله بینر جاف روکتا هنیا ایرانی لباجر عرات و کویتا باشور اسرائیل روکتا کا ایرانیه کتیه خواره لگوره آرمارن دست بکی حتی نو که نه کس هاتی نکشتن و زیادتری 100 کس جیب بریندار بوینه که دوی هرشه دا تیتا هجمارتن مزنترین و گرانترین و کاریگریترین هرشا ایرانی بویه بو سر اسرائیله. کتنا خوارا روکته که هر دستپیکا وی جنگیانه ل 28 شباطا در باز بوی که افروکم چونت روژا هفتیا چاره وی جنگیانه دا اوه کاریگرترین هرشا ایران بویر سر اسرائیل. دوی درباره دا اسرائیل چند پنگا وک هاوتن و راگهاندن. شلایکی و بنیامین نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل راگهاند که سرارای کتنا خوارا و هرشا هنه و روکته هنه الگوریوان آمارن نفرمی نه کساتی نکشتن و 100 کس جبریندار بوینه لی او هاولن وانا استثناء کردن سوسیال ترامپ دبی جو ولایت نفگرتیان امریکا ایران لستر نقشه امها کریه لبله شروعکار نابینن دیوید سانگر دبی جه آرمان جنخواه مبدست نخستنه لبله مبدست خستنه تنانه چندین هفتهان بریان نها آتبون دیار کرن سرکرداتی وان نمایه یا ایرانه ازن دریایی و اسمانی وان جناف چونه تو براوانیه که وان نینه و دخوازن رکفتنه بکن لیاز نخوازم اروها ترامپ ده پست خود ده بیجه ما چندین هفته بریان نها ام پیش کتنه ریک وک رومالین به هاوتاج و البجارتنین من روزنامه نیویورک تایمز دا شکست خواری همان شاشتیه دکه وکه دونالد ترامپ دبیجه دایما یعنی اف پوستا ویجاری جوا گوتیه برجی گوتیه که هم بسر کتنه ایران دانستان دخوازه امنا خوازن یعنی گوتنه نوی هر جاره بلکه به جوره که شروع وکار دبیجن
تێنە vexwandin lê tiştê heyî niha Îran bi xwe jî dibêje piştî mûşekên wan gehiştine Dêmona û Erat êdî ceng ketiye qonaxekin û tevî ku İsraîl dibêje şeveke zehmete bû wana lê ew ê êrişên xwe berdewam bikin ji bo ser Îranê ji boîna paşeroja gelê xwe weke ku Binyamin Netanyahu Serokvezîrê İsraîlê dibêje şeveke zehmete ji bo wan lê ew ê şerê xwe berdewam bikin ji bona paşeroja gel û welatê xwe. Dîmenên rasterastên li ser ekranê li aliyê çepê hûn dibînin dîmenên bajarokê Eradin ku îşev hatiye armanjgirtin tevî ku rojnameyên İsraîliya meje dikin ku bi mûşekên bergiriya asmaniya İsraîlê bi ser wê derê de ketine bûye sedemê birîndarbûna nêzîkî heftê kesî heta niha ziyanên ku heyî ew in de heman demê de wêraniyeke mezin ji encama ketina wan mûşekan li peyî çêbûna. طبعا هەر لەبارەی ئەو هێرشانێکی ئێران کردوێتی کوتەبێژی بارگای خاتم الانبیا پێشتر ئاماژەی بۆ دابوو کە لە ماوەی ئەم سێ هەفتەیە ئێران کۆمەڵێک خاڵی لاوازی ئیسرائیلی دۆزیوەتەوە و لەمە دووە لەو ڕێگانەوە هێرشەکات هێرشە موشکەکان بۆ شێوانە بەردەوامە بەیانیڵێ لە سیستمی بەرگری ئیسرائیل کۆمەڵک خاڵی لاواز هەیە ئێرانیش لە ماوەی ئەم سێ هەفتەیە دەرکی بەو خاڵە لاوازانە کردووە دەرکی بەو شوێنانە کردووە کە ئەتوانێت بیکاتە ئامانج بۆیە هێرشەکانیان لە مەودووە بەو شێوەیە بەردەوامە بێت و خەبارەی وێرانکاریەکانی زۆر گەورە بێ ئەمە بەنسبەت ئەو هێرشەی کە کراوەتە سەر عەراد لە لایەکی دیکەوە لە ناوخۆی ئیسرائیل مێگان دەیڤید ئەدۆم وتوویەتی کاڵێت هەموو قوربانیەکانی عەراد گەێنراونەتە نەخۆشخانە تاوە کوێسا بە شێوەیەکی گشتی زیاتر لە 7 کەس گەێنراونەتە نەخۆشخانە کە 71 کەس باڵێن برینداری سووکن بە سووکی بریندار بوون بەڵام 10 کەسی دیکە دۆخیان باش نییە هەروە 13یان دۆخێکی باشتردان و ئەوانی دیکەیان دۆخی تەندروستیان جێگیرە ئەمە بە پێی دوایین ئامار کە لە ماگەن دەیڤدەتۆم بڵاوکراوەتەوە ئەڵێت لانی کەم 70 کەس گەێنراونەتە نەخۆشخانە کە دەیان دۆخی تەندروستیان باش نییە لەلایەکی دیکەشەوە چەند راپۆرتێکیان باز لەوەکەن کە سیستمی بەرگری ئیسرائیلی نەیتوانیەوە وەڵام بداتەوە تەنانەت سوپای ئیسرائیلیش باسی لەوە کردبوو کە دوو موشکیان ئاڕاستەی دوو موشکیان بۆ بەرپەرشدانەوەی موشکەکەی ئێران ئاڕاستە کردەوە بەڵام نەیانتوانیوە بەرپەرچی بدەنەوە بۆیە بەو شێوەیە کەوتووە لە عەراد و بەر عەراد کەوتووە و قەبارەی زیانەکانی زۆر گەورن 450 کیلۆگرام تەقەمەنی تێدا بۆ ئەو موشکەکەی ئێران وەکووە بین 50 کیلۆگرام کەوتووە لە عەراد و بەر عەراد کەوتووە و قەبارەی زیانەکانی زۆر گەورن 450 کیلۆگرام تەقەمەنی تێدا بۆ ئەو موشکەکەی ئێران وەکووە بین زیان بە نزیکەی ینی چەند 20 باڵەخانە لانی کەم 20 باڵەخانە بە پێی میدیای ئیسرائیل لانی کەم 20 باڵەخانە بەهۆیەوە زیانیان بەرکەوتووە و زیاتر لە 70 کەس تا بۆ 100 کەسیش بریندار بوون بەهۆی ئەو هێرشەی ئێرانەوە. Alev dîmenên rasterast yên li İsraîlê bajarê Eradin tîmên bergiriya şaristanî berdewam in lê lêgerîn û lêkolînê li cihê ku wêraniyeke mezin li pey xwe anîne. تا ئێستا ئێران پێما بێ بە فەرمی ڕای نەگەیاندەوە کە ئەو موشکەی ئەمڕۆ بەکاریان هێناوە ئایا موشکێکی جیاواز بووە یان نا ئایا موشکێکی بەهێستریان تاقی کردوێتەوە یان بەکاریان هێناوە یان نا بەڵام لە ماوەکانی ڕابردوودا بەردەوام فەرماندە و بەرپرسەکانی ئێران یانوت کە ئەو موشکانی لە سەرەتای شەڕ بەکاریهێنن
ئەو موشەکانن کە بۆ ماوەی 10 ساڵە لە کۆگەکانن و موشکی کۆنن ئێستا نەوەی نوێی موشکەکان هێشتا بەکار نێهێنراوە نەمە نزیکەی هەفتەیەک پێش ئێستا فەرماندەکانی سوپای پازاران ئەیانوت هێشتا موشکی زۆر بەهێزتر و نوێتر و پێشکەوتووترمانەیە هێشتا بەکارمان نێناوە و ئێستا تا ئێستا ڕوون نەکراوەتەوە کە ئایا بە دیاریکراوی ئەمە بە چ موشکێک ئاراستەی ئەو شوێنە کراوە بەڵام هەواڵێکی دیکەشەیە لەسەر ئەو هێرشەی کە کرایە سەر دوورگەی دیۆگۆ گارسیا لە زەریای هیندی کە دوورگەیەکە بنکەیەکی سەربازی ئەمریکا و بەریتانیا تێدایە بە هاوبەشی ئەو دوورگەیە دوێنێ یان بەرەبانی ڕۆژی شەمە بوو کە لەلایەن وەکو میدیا باسیەکە لەلایەن ئێرانەوە هێرشی کرابووە سەر کە دوورگەکە نزیکەی 3800 بۆ 4000 کیلۆمەتر لە ئێرانەوە دوورە بەرپرسێکی ئێران قسەی بۆ جەزیرە کردووە لەبارەی ئەو هێرشە دەڵێت کە ئێران بەرپرسیارەتی ئەو هێرشە هەڵناگرێت و لە پشت ئەو هێرشەوە نەبووە ینی نایخەنە ئەستۆی خۆیان ناڵێن ئەمە ئێمە بووین کە هێرشمان کردو وەکو میدیا باسیەکە لەلایەن ئێرانەوە هێرشی کرابووە سەر کە دوورگەکە نزیکەی 3800 بۆ 4000 کیلۆمەتر لە ئێرانەوە دوورە بەرپرسێکی ئێران قسەی بۆ بەڵام هەواڵێکی دیکەشەیە لەسەر ئەو هێرشەی کە کرایە سەر دوورگەی دیۆگۆ گارسیا لە زەریای هیندی کە دوورگەیەکە بنکەیەکی سەربازی ئەمریکا و بەریتانیا تێدایە بە هاوبەشی ئەو دوورگەیە دوێنێ یان بەرەبانی ڕۆژی شەمە بوو کە لەلایەن وەکو میدیا باسیەکە لەلایەن ئێرانەوە هێرشی کرابووە سەر کە دوورگەکە نزیکەی 3800 بۆ 4000 کیلۆمەتر لە ئێرانەوە دوورە بەرپرسێکی ئێران قسەی بۆ جەزیرە کردووە لەبارەی ئەو هێرشە دەڵێت کە ئێران بەرپرسیارەتی ئەو هێرشە هەڵناگرێت و لە پشت ئەو هێرشەوە نەبووە ینی نایخەنە ئەستۆی خۆیان ناڵێن ئەمە ئێمە بووین کە هێرشمان کردوتە سەر ئەو بنکە سەربازیەی یا بنکە ئاسمانیەی ئەمریکا و بەریتانیا لە زەریای هیندی اینجا سەرنجیشتان بۆ وێنەیەکی بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕاکێشم ئەمە کاتی چاودێریکردنی عەڕادە ئەو شوێنان کە کراوەتە ئامانج و میدیاکانی ئیسرائیل ئێستا بڵاویان کردوێتەوە بنیامین نەتانیاهۆ ڕۆشتووە سەیری ئەو شوێنانەکە کە کراونەتە ئامانج بۆ ئەوەی کە بیخەمڵێنە قەبارەی زیانەکان چۆن بووە و چۆن توانیویانە لە سیستمی بەرگری دەربچن ڕەنگە زۆرتر ئامانجەوە بێت لە ڕووی ئەمنیەوە بزانێت بۆچی لە داهاتووە چارەسەری بکەن ڕەنگە بازیان بووە ئەماکەیان بڵاو کردوێتەوە لەلایەن ئێرانی کە بەردەوام بۆ سەر ئازەوەکەن کە لە ناو ئێران لە دیمەنی ڕاستووە لێکۆڵینەوە لەو هێرشەکە کە کراوەتە سەر عەڕاد کە هۆکارەکەی بزانێت کە بۆچی و چۆن ئێران توانیوەتی لە سیستمی بەرگری ینی موشەکانی ئێران توانیویانە لە سیستمی بەرگری ئیسرائیل خۆیان بجنەوە ئەمە لە چوارچێوەی شەپۆلی 73می سوپای پازاران بووە ئەم هێرشە کاژمارێکی زۆر برینداری لێکەوتۆتەوە لانی کەم 71 کەس وەکو لە میدیای ئیسرائیل و لایەنە بەرپرسەکانی ئیسرائیل باسیەکەن لانی کەم 71 کەس بریندار بوون و بەشێکیش لە خەڵکێشتا لەژێر دار و پەردوون و قەریب سەرقاڵی دەرهێنانی تیمەکان ئەگەری هەیە ژمارەکە بەرزتریش ببێتەوە. ولی اف دیمنن هون دبینن جبرک و راستن ل ایران دمادی و دید که هنر خلق لسر جاده بون کیف خوشی خودینا نشان داده جبرک و مشک به اسرائیل کتن اما دنا و 2-3 هفتین در باس بویدا جشر نوبر امریکا و اسرائیل لگل ایرانه چندین جاران مشک به نافچین سویل جکتن اج هر دوالیان و به تایبەتی لە کۆماری ئیسلامی ئیرانیژی دەماکۆن ناوچەین وڵاتên جیرانیên عەرەبانیên کەنداوێ dikin armanc gelek caran mûşek ber bi cihê sivîlan jî diketin carna jî ji encama berevaniya asmaniya wan welatan mûşekên berevaniya asmanî ziyan digihandine xwedê dewletê xwenaha jî li Erad û Dîmûne heman tişt çêbûye مشکین ایرانی آراسته اسرائیلی هاتنه کرم بشک وان دما کو دکن آرمان جخوا بشک دن جنجام ریگری کردن جالی مشکین برگری آسمانی اسرائیلی خو خواه دکون نوا جهن خلق سویل دکون نوا نفچه نشته جبونا خلقه لو ما ایشف جی او تیم برگری آسمانی برگری شهرستانی اسرائیلی
عرات تكون بنا دبيجن كو حتى نها حفتوية كس بريندارن ايجي لكولينان دكان لغارينا دكان دنا فاهين كو ويران بنا جبر كتنا وان مشكان تبي كو روشناميا يدعو تحرنو دبيجن مشكا بديمونا كتيا يا إسرائيلي بويا جانجاما ريگري كرنا مشكن إيراني أو مشكا برگريا آسماني بجهن اشتجبوين خلقي كتيا بله سنشتان بۆ ڕاگەنراوی سوپای پازارانی ئێران ڕاکێشم لەبارەی ئەم هێرشەوە کە کردویانە سوپای پازارانی ئێران ئەڵێت کە شەپۆلی 73می هێرشەکانیان لە چوارچێوەی بەڵێنی ڕاستی 4 جێبەجێ کردووە لەو شەپۆلەدا ژمارەیەک موشکیان ئاراستەی ئیسرائیل کردووە لە ناوچەکانی عەڕاد، دیمۆنا، ئیلات، بێرسەبع و هەروە لە کریاتگەت چەند شوێنێکیان لەو ناوچانە کردوتە ئامانج. جگە لەوەش هەر لە چوارچێوەی ئەو شەپۆلەدا هێرشیان کردوتە سەر پێگەی بنکەی ینی بنکەی ئاسمانی عەلی سالم هەروە منهاد و زەفرە کە بنکەی ئەمریکایە لە ناوچەکەدا ئەو بنکانە لە ڕێگەی موشکی فەتاح و قەدەر و عیماد هەروەها لە ڕێگەی چەند درۆنێکی بۆم ڕێژکراوەوە کراونەتە ئامانج ئەو پێگانەی کە باسم کردن لە عەلی سالم لە کوێیتە منهاد هەروە زەفرە پێم وابێ لە ئیمارات ئەگەر بە هەڵە نێڵم لەلایەن سوپای پازارانەوە لە چوارچێوەی شەپۆلی 73می هێرشەکانیان کراونەتە ئامانج. اینجا سوپای پازاران بانگەشەیەوە کات کە بەپێی ئەو راپۆرتە مەیدانیانەی کە دەستیان کەوتووە لانی کەم 200 کەس بەهۆی ئەو هێرشانەوە بوونەتە قوربانی یان کوژراو یان بریندار. هەروەها لەلایەکی دیکەوە سوپای پازاران ئاماژە بۆ دەدات کە بەرپرسانی ئەمنی ئیسرائیلی بەردەوام گوشار لە ڕۆژنامەوانان و لە شایەت حاڵانەکەن کە بە هیچ شێوەیەک دیمەنەکانی ئەو شوێنانەی کە با بڵێن وێران کراون وێرانەکان بڵاو نەکرێتەوە تەنیا ئەوانەی کە خۆیان ڕێگەی پێدەن و هەروە سوپای پازاران دیمەنێکیش بڵاو کردوێتەوە ئەوە دیمەنەکەیە دیمەنی شەپۆلی 73می سوپای پازاران لە چوارچێوەی بەڵێنی ڕاستی 4 کە ئەوە موشکێک بوو وەکو خۆیان باسییان کرد موشەکەکانی جۆری فەتاح قەدەر و عیماد و هەروە کۆمەڵێک درۆنی بۆم ڕێژکراو بەکارهێنراون بۆ ئەو هێرشیان تەبان ئەو موشک و درۆنانە هێرشیان کردوتە سەر چەند ناوچەیەک وەکو بنکە سەربازەکانی ئەمریکا بنکە ئاسمانەکانی ئەمریکا کە ناویان عەلی سالم و منهاد و زەفرەیە لەلایەکی دیکەشەوە هێرشیان کردوتە سەر ئیسرائیل لە ناوچەی عەڕاد، دیمۆنا، ئیلات، بێرسەبع و کریاتگەت. ئەمە ڕاگەنراوی سوپای پازارانە و دەژڵێت هاوکێشەکانی جەنگ بە خێرایی لە گۆڕاندان و ئێستا ئیسرائیل ناتوانێت کۆنتترۆلی زەوینەکانی خۆیان بکە ناتوانێت ناوچەکانی خۆیان بپارێزێت و لە حاڵەتی ڕووخاندان ینی ئەمە بە پێی ڕاگەنراوی سوپای پازاران ئەڵێت ئەم هێرشانشی کە کردویانە کە بۆتە هۆی برینداربوون یان مردنی خەڵکی ئەگەر با بڵێن نیشتە جێبووی ئەو ناوچانە کە خۆی ناڵێ مەدەنی بەڵام ئەڵێ خەڵکی نیشتە جێبوونی ناوچەکانی ئیسرائیل ئەمە بەهۆی بڕیارەکانی کابینەی جەنگی نەتەنیاهۆ بووە کە تووشی ئەو قەیرانەی کردوون یعنی هەڵەکە خاتە سەر ئەسۆی بنیامین نەتەنیاهۆ ئەمە بە پێی ڕاگەنراوی سوپای پازارانی ئێران. هاوکات ئەفیدیفرین گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل ئەڵێت کە ئەم شەو دڵم لە لای دانیشتوانی عەڕاد و دیمۆنایە و دەژڵێت ئێستا هێزەکانی فریاگوزاری فەرماندەیی بەرەی ناوخۆ و یەکەکانی دیکەی فریاکەوتن و ڕزگارکردن لە شوێنی ڕووداوەکەن و سەرقاڵی کارەکانی ڕزگارکردنن. دەژڵێت لێرەوە هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکان خوازم. ئەفیدیفرین دەژڵێت کە سیستەمەکانی بەرگری ئاسمان کاریان کردووە بەڵام موشکەکەیان تێک نەشکاندووە. جا لە دیمەنەکانیشا پێمامشاندان دەرەکەوت کە لانی کەم موشکێک ئاراستەی موشکەکەی ئێرانەکرێ بەڵام بەرپەرچی ناداتەوە پێی ناکەوێت و موشکەکە لێی دەرەچێت. دەژێت کە ئێمە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکەکەین و لێەوە فێرە بین. ئەفیدیفرین دەژڵێت کە ئەمە پەیوەندی بە چەکی تایبەت یان نەئاساییەوە نییە. ئەمە بەسیەوەیە کە ئێران لە ڕێگەی چەکێکی نەئاساییەوە هێرشی نەکردووە تکایە گوێمەدەنە دەنگۆکان تەنها پەیڕەوی لە ڕاگەنراوە فەرمیەکانی گوتەبێژی سوپا و فەرماندەیی بەرەی ناوخۆ بکەن. دەژڵێت بەردەوام دەبن لە هەوڵەکانیان بۆ پاراستنی ئاسایشی مەدەنی ئیسرائیل. هەروەها هەڤ دیمەنێن هون دبینن دیمەنێکە دنیا ڕادە لە گەلە کالیان vەتێک شاندن تەماشەوانن هێژە ji بۆی vê
دیمەنەی شەف gelek bal hatiye kişandin li aliyê din spay pazdaran dîmenê avêtina hildana mûşekan û asmanan ber bê İsraîlê ve parvekirine divan dîmenan da girekî mezin ji wan mûşekan bilind dibe ji xwe di nava çend salên derbasbûyî de Amerîka İsraîlê behsa van mûşekan dikiriye ku niha ji aliyê spay pazdarên Îranî ve têne teqandin ber bi welatên wan ve erweha سەر هێرشن بۆ ئیرانê بەردەوام بیتن و چاوەڕێتی تێکردنێ ژی وەکو بەرسەردانێک بۆ vêr ziyanên Îranê kar li ser pêşxistina wan kiriye herweha hûn dibînin ji mûşekan li ser tê nivîsandin bi qelemekê تۆڵەی خوێنی شەهیدان تۆڵە ئینتیقامê xûnê تۆڵەی خوێنی شەهیدان تۆل هەڵدانا خوێنا şehîdan li ser hatibû nivîsandin bi wê macîkê laliyê din jî armanjgirtina wan erdane dîmûna û Erad bi taybetî Eradê ziyaneke mezin gihandiye İsraîlê ji aliyê mûşekên Îranî ve ku tê gotin Îran bi xwe xelik anîbû ser cadê kevxweşiya xwe danî ziman ji ber ku dibêjin ku gehiştê armanca xwe ama ew tiştê hûn dibînin ji wan nîşanên Zayûniyan ne İsraîliyan ewa wekdarekê ye resmê wê kişandiye bi agir ve li ser wan mûşekan daye dema ku hildidin ev ya weke çawa xaç li cem Kristiyanan pîroz e ev jî li cem Yehudiyetê pîroz e bi viyawayî weke ew dibêjin tola xwe li İsraîlê hiltîne لەلایەکی دیکەەوە هەر لەبارەی ئەو ئەگەری گفتوگۆ و دانووساندن باسی مەرجەکانی ئەمریکامان کردن کە باسییان کردبوو میدیای ئەمریکا ئەکسیۆز کە شایەدی زیانی پڕ ئازاری لە ڕیزەکانی هاوڵاتیانی مەدەنی بۆی هێرشە موشکیەکانەوە و باز لەوە کات کە سەبر و خۆڕاگری یەکلاکەرەوەی هێزی ئەوان لەم قۆناغەدا ینی سنووردارە سەبارەت بە پەیوەندیێنە و دەوڵەتیەکان سەرۆکەرەکانی ئیسرائیل ئەڵێ کە هەماهەنگێکی تونند و تۆڵیان لەگەڵ ئەمریکیەکانە هەیە بە جۆرێکە هەردوو لا خاوەنی بانکی ئامانجی هاوبەشن و پلانە سەربازیەکانیان بەتاوەتی هەماهەنگ و هاوکات کراون پێکەوەن هەر بڕیارێک بدەن لە هەر هێرشێکە بە یەکەوە هێرشەکانەکەن هێرشەکانیش کاریگەرە بن ینی بەرپرسانی ئیسرائیل بە شێوەیەکی گشتیدان بۆ دانێن کە هێرشەکەی ئەم شەویێران زۆر کاریگەر بۆ لە سەریان و سیستەمی بەرگریان نەیتوانیوە بەرپرچێم هێرشانە بداتەوە و باز لەوەکەن کە دان بە خۆداگرتنیان نەماوە لە کاتێکا ئیسرائیل هێرشی کردو بە سەرێران و هێرشەکانشی بە سەرێران هەر بەردەوام بوو هێرشەکانشی زۆر کاریگەرتر بووە و بەردەوام شانازی بە هێرشەکانی خۆیەوە کردەوە کە دوێتە سەر ئێران دەڵێ کە زەبروزیانێکی زۆرمان بە ئێران گەیاندو ئێرامان زۆر لاواز کردووە لە وەڵامیم لێدوانانەی لە ماوەی جەنگەکە تاوەکو ئێستا ئەمە ئەنجامەکەی بووە کە ئێران هێرشەکانی زۆر ینی ڕۆژ بۆ ڕۆژ کاریگەریان زۆر خراپتر بووە لەسەر ئیسرائیل ینی بینە باڵەخانەی زیاتر ڕووخاوە هاوڵاتی زیاتر زەرمەند بوون وام هێرشیم شەو زۆر زیانێکی گەورەی بەر ئیسرائیل گەیاندووە و سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل پەیامی هەبووە سەرۆکەرەکانی ئیسرائیل پەیامی هەبووە و بەرەی ناوخۆی ئیسرائیل پەیامی هەبووە دەڵێ هاوڵاتیانمان بەجێم هێرشانەدەن دیار نییە ئیتر پاشەم هێرشە چی ڕوەدا جەنگەکە فراوانتر بێ یاخود تاڕادەیەکی زۆر بەرپرسانی ئیسرائیل و ئەمریکا وتر بە خۆداچوونەوەیەک بێرشەکانیانە ئەکەن یاخود ئەوەیە کە ئیتر ینی ئەو هەوڵی کە هەیە بۆ گفتوگۆکردن چونکە هەوڵێک هەیە ئاکسیۆس بڵاوی کردوێتەوە ئەکسیۆس ڕۆژنامەیەکی ئەمریکیە کە نزیکا لە دۆناڵد ترامپەوە ئامادەکاری هەیە بۆ گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرۆگرام و بەرنامەی ئەتۆمی ئێران بۆ ڕێکەوتن لەسەر و بابەتە جابۆیە دیار نییە کە کۆتایی ئەم هێرشانە چی دەبێ هێرشی زیاتر بەرفراوانتر بەردەوامی جەنگە بە یاخودنا بۆ چوونی ئیسرائیل لەگەڵ ئێرانە بەردەوام لە ڕابردووە وکو چاودێران ئەو کەسانێکی ئێمە لێرە ینی قسەمان لەگەڵا کردوون و هەم لە ڕاوشکارەکانی دۆناڵد ترامپ و هەم لەو کەسانی کە ئاگادار بوون لە سیاسەتی دەرەوە خۆیان لە دەرەوە بوون لە ئێران هەم لە دەریشەوە باسییان لەوە کردووە کە بۆ چوونی ئیسرائیل لەگەڵ ئەمریکا بۆ گفتوگۆکردن زۆر جیاوازە ئامانجەکانیان جیاوازە و دوێنێ دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا خۆی وتی ئێمە ئاماجمان ڕووخاندنی وەکو خۆی لە ڕژێمی ئێران نییە دەسەڵاتی ئێستای ئێران نییە ئەماژمان ناوبردنی ئەتۆمە بە شێوەیەکە ئەو وڵاتە دەستی بەچێکی ئەتۆم نەگا و بە شێوەیەک هەر کاتێکە بە شێوەیەک بێ هەر کات بمانەوێ ینی کۆنتترۆلی بابەتی ئەتۆمی لە ئێران بکەین هەر کاتمانە پێویست بێرشکردن نەکە
سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلیش بەردەوام دووپاتێکات و ئەوان سوورن لەسەر لێدانی دوژمنان لە هەموو بەرەکانە ئەم شەو بۆ ئەوان ساتێکی یەجگار سەخت و دژوار بۆ کە و هێرشەکە